Dia mai le tua ya tu kau leon le manuma o le tuma maleano malenga koi. Amen. Koi le tau Samoa to malmanino.
community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. O lea ua uma o na sāsale aveo. Wa tā pāfo i tūlia i tatā. O te whaapolo ma le whaasangi. Ia o se Viiga fo i o le atua i pei o nālo whaiva i aile au whaingaluenga TOFI o le atua i ne iaso i so se whaitaunaga. Whaamalo lava le ngalulue. Malo fo i le au na i le atua malona finangalo. O le fo i wa amatalia le au nanga le Maota Samoa Viiga o le atua. Mai sini Australia nei. Fatalo fatua i le nganga whaaloalo i ne iaso pa i o le alii. La so Samoa mua ni o masino November lua fe se fulu ma le valu. Malo le ono sa i malo fo i le tapua i. Malo fo i le tautua i le atua ni ne iaso i tau sunga i whawhiangainga. So se fata whaitaulanga. Fatalo fatua i le nganga whaaloalo i le au whalupenga. Le fionga i le sea o le whasinota le ekalesia me tisi lau sunga le tausi matanga luenga. Reverend Falo Vaumo a malo so ifua manuia mesil presteno le auso felfani ya Maria Vaumo fa malo lava le ono sa i malo fo ile ngalulu ile ne yaso fatalo fa le nganga fa alo le fongo le fasinoti fa ngu to malatai fa pe fo il feltua ya casa la hotele male mawalunga tausi matanga luenga mana yolata fa le tuo le ekalesia metisi malo le soifua manuia malo fo ile au na ile atua malo le ngalulu male ono sa ine ya so le atua fatalo fa le nganga fa alo i au fainga luenga TOFI le atua le ekalesia e fakasa sunga ya to ina fa tonu mana yolata fa le tua sunga to ina mana yolata fa le tua mai se sunga i fa fianga mana yolata fa le tua le ekalesia e fakasa fa malo lava le soifua manuia malo fo ile fo la ulangi ma fatalo fa fo ile lupe fa lele o le tala lele le fionga ya patele kovia lui ya fa pe fo i patele pa yo le tu ai nga sa le ekalesia katoliko fa malo nga lulu ne ya so malo le soifua manuia fatalo fa le nga fa lo so ekalesia Assembly of God le tu palangi ma le tu Samoa au na le atua mai se fo ina yolata faltua malo le tautua le ne yaso mai se se fa fenga ya pasta amosa fa umoi mal faltua mai se tapo inga aditina malo lo manu malo ya mawe se aso fa umoi fa malo lava le unsai malo le tapua ile ne yaso fatalo fa fo i au na le atua le ekalesia aso fitu malo le soifua manuia le tu palangi ma le tu Samoa fa malo lava nga lue le aso nafi malo fo ile on sa in ya so fa talo fa tu ile nga fa alo talo fa fo ya ona le atua iso se fa ta fa taulanga le Uniting Church ni kanana fo ni si fo yo kalesia wale ma waswa fa le tula fa talo fa tu ya to sunga mana yo to fa tua malo le nga lue malo fo ile ona ile atua malo na fin ngalo fatalo fa ya sina si o tatou atunu ina tamama tina malolo manu malo ne au sina le atunu o lo tapua ia faiva le atunu ile aso male aso la tapua inga mamalu ai umanuia ai faiva le atunu malo le ono sai malo le tapua ia te o tou matua mai se fatalo fa falo alo pa io ai ngale mamalu fa fale upolunga fale tua matausi mai se la velo Samoa e o lo alala papa au sini Australia FIAFIA vele POLOKALAME Maota Samoa Viiga le atua mala to le tio fa fonga me se fo yo la MAIMOA mai lungo le YouTube channel le 25 Foundations of Samoan Worship Songs fatalo fatu le nganga alo malo le fola umanuia fatalo fa fo il MAIMOA mai le malo ATUNU'U ilungo upenga tafailangi fia se tafo ne kilope o lo e MAIMOA mai ai FIAFIA vele POLOKALAME nei mau le tio ia me se fo i no MAIMOA mai lunga le penga ta failangi e fatalo fatu le nganga alo malo le soifua malo fo il fola manuia malo fo il on sa ia te o tou lava ina vava mamao i tatou ono le atina ina o tatou a inga mai se
o le alolofa ina i tātou ainga i Samoa. Ia e tātou te wheiloa i lava i lungo pe au manganungaru le ea. Ia e mei se fo i o wala wha te mkolosi e pei ona ia ine i ona pō mālo le au na mālo fo i le tautua mālo le ona sai. Whatailo whawhaaloalo si o tātou TOFI Samoa o lo iai mātua uso matua ngane. Wo maainga pele mālo lava le soifua manuia. Au na le atua i so se e kālesia. Fea se anu ma se afio anga o lo whawhale tulu i ai ona o le tala ina o le finangalo le atua. Whatailo whātu le anganga whaaloalo pokalame Maota Samoa VIVIIGA le atua. Ia tau sunga mana i o tau whale tua mālo le ona sai whengata o le ngaluenga tā lai. Whatailo whafo i tāpua inga nei ta mama tina mālo lo manu mālo. O e Samoa ia salinga suo le tai au i le tala ina o le finangalo le atua. Mālo lava le on sai, mālo fo i le tautua i le atua, ia te o tau mātua, o tau asoa le manu mālo, ono o la tau ngā luenga whita sa tau tautua i le atua, i vai taimi ua tua na i mālo le ono sai. Whatailo fo i le au mamanu si o tātou mālo, malana masiofo, le palemia ma le whaletua, minstau le kapeneta, mālo le ono sai, mālo le tautua ATUNU'U, me se le pa yo ainga malatou tama o tama fo i malatou ainga le uso ngā pule mtumua i tu au malatou ainga le TAIMI le va au fonti sua ma le vai whanua fofo ma ai tūlangi sa ole masale e umua ma le launiu na sailua le afio whātu to fale ula le upu ia te oele motsa whātalo whātu le anganga whālo whātalo fafo i mafuta mai o le SSIG po le Samoa so o whātasi laulangi atoa la wa fionga le tamaitai lo ia unasa yuni sa polu me se fo i langulang sua le tamamatua le fionga lo ia ya le ota sua tele ma lo le on sa ia mai se le mawalungo le SSIG Samoa mai se la langi atoa lo maua mal POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA le atua whaatalo whaatu le nganga whaaloalo ma lo le on sai ma lo le ngalulue ma lo le alofa moni a Samoa. Ia o lea foi wa amatalia le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA le atua ina ua 13 minute ua te ai nei le itu la i sini au se talia nei tau au na tau toa ina lo fita mafuta mai fionga le tapa au whaasina ia to le afoa sa ia lua moa to le afoa le lua tato insinia numero tasi a Mike to le afoa malo unei tangata ilinga noa litia sama inaya mai sala i lua savai solo lufi fale apuna ma moa fatalo fatua ile nganga faaloalo la fionga le tapa au whaasina fionga fo ile tuia ana au malanga ia taina ne fo ile uftalenga le la ulo le taulau niu ma lo lava so fo manuel nei tu la le as ia te fatalo fo ma lo fo ile langi mama e la fionga tausala la lei mo tausala tatu POLOKALAME nei AFIAFI ma lo le nganga FIAFIA lava pe ia na fa tu pe ia so temi fa tatu POLOKALAME ia ai atu lava i fonga la lei mo lo sangsangi mai ia na manatu lea o lo faaria pele lo fale tua ia so umalava yo mo nei taimi le umana e fatalo fa i le tatu ATUNU'U ia tupu mai ia mesi fo ia ainga faitawina le ATUNU'U e sile na fatalo fa ia ona ona TOFI le tua so se fata faitaulanga ia po le tuinga sa fo ia fonga ia patele lo e fatalo fa monto ia fo ia linga no le nei POLOKALAME lo lunga le YouTube le fa pena ona ia e de ma uswa fo isi ne fatalo fa o le fatalo fa pe no totala fo se temi wotea pe la matalotu ale le ia lo fatalo fa ia o sanga le mu foi me mo longa a sawa le sunga nganga pa ia le makanga le amkanga le loko sa o mo foi a sa ninga to toya le sa ninga le mo le toya nganga fi mo nganga fa tai fai o masui tatu POLOKALAME e te fatalo fa toi lungo le tatu YouTube channel ia pe le 2PACR 100.9 i Bankstown nei ia te fatalo fa tu foi lo fionga tausala ma lo soi fua malangi manui fa pena fo ia le telenga ia mutalo ia tato sui alo ia tato POLOKALAME sunga ia pasta manu Samuel ia mesi foi le lo ia tu la fone lo sotele fatasi ai ma tato lo ia umolo ia le tato case i Samoa ia le fata vale no visinia ai tao ia fa so longa ta POLOKALAME monei tem no io tato POLOKALAME masani lava o le tato falawilo tato company malosi le TTSR ia pe foi ona falawilo ina foi ni sof sosoani me se foi fa manuanga e maua le malu le tato ATUNU'U o lalam papa au Australia nei
ia fai fo ia mali watu masua tu ma fio atu Samoa ma wale ava noe ma wai fo ina fa manuanga ia wa fo ile top up ai lo telefoni au ma wai fo ima masio tatou isio tatou atunu I Samoa ia o mal tatou pokalame o le ma pokalame o e mal tu la fono ia tatonu o le mawas tatou so ta inga mal tatou lo ia tatou fa pele pe nei tatou lo ia se tau uma tu tatou case le te ngai tatou ai mawas tauna mawas ava no tatou tal no ai male mal po le media fo ia le tatou SSIG ia o e o lo o tau muli pe ma la tatou lipoti na mai pe me o tupu tau tupu o le atupu I Samoa a tatou alu atua I le tatou fa masinonga I le vaiaso o lumana I nei ia mal tatou motunga afa o le fa'atuatua le afionga I le leona o le fa'atuatua pe afai e mawal tatou po kalame lea ia afai fo ia le mawal tatou so tainga ia le se meo ia tatou talafou fai fo I tatou pespesenga malo faanga fe moli tai e pei ona masani ai tatou po kalame au le ia po kalame fa'atatia na mo nei fo I tolu I tula tatangalu ia au le fai ala ta po kalame ia penga e lokungi Awale fesili le awale fesili le muli mai ya mo mai ya sa no la fenga tausa ia le faina la tu la fesili la tu la fesili mo mai ke mo wale o va mo ai ole a faila tala na olte ti engale siungali imal la fana wa na ola ti engal la tamal ai fa ofio ko foi la mal monkey vo fa ofio ko foi la mal monkey ki engale ale ngali imsia la fana wa ia mela watupu wala verta vale siungali imal la fana ia wal bele hangata vale siungali ia lipoti ya tu lo ile ofisa leo ia o le fui mu fa pe fo inta vale fa mai ia mai lo la ia le fa mai ave lo si un ali mi la fa na u le fa mai ia o atau no o mai se o ki akala ngai o solo wa ka re ka fa le kar ia atau no o mai lo ma le ofisa malo I sunga ia leo ia mai lo sa va sa mai inta vale tau mai o mankila ia tono ta vale ia fa lo fa fesidin manki po le ale me alta mahalo sa fai o tupu ele la ver ta vale ia tango lo le manki fa kai le ngungo fong pia ia tusi ale la lo leo a fe o ia tamalo sa inulan fan pia ia o man tusi na li poti ia fa ia tu fo ile manki ai ale fine o le ale me al fine fa ia oso mai fo il manki fa ta tanga tau tala muto fine ia fa me o ile o ia le la wa lo nei ia o le tinasa tau tala satan no ia malon tu sa pe mai lo le li malo ai ala tamaiti o ame tamaiti fai fa ta ilo al manki le oso ino mo fo oso kula la ta alo tamaiti a pe lo le marcala tu si lo la lo lipote leo o tamaiti sata alo mingol mela le na la velta va ia or fa tailo al manki o lo le walia fa mai lo le si leo aso pesa kakawanga fe silin manki po le ala nga me nga fai ia mai lo le pesa ola tato ko yo lo manki ko fa yakun ia le ala la me na fai I taimi au le la velta va fe mai lo ka ono monkey fa kai o yanga ave ka van fe mai lo ala le o lo no winga na o le mea la le wala ve alta va inu pielta ma lo ta tala al fineta alo ta mai ai ave el monkey o le mea la le e o le a loka nei o ele wa tu por fa o la loka al monkey po ya feta via la male alo tala la la na levo faila usa no anga de monkey mo me le pua tu lo fa fo nga Samoa wa fainga la le kauvanga po ai le pua e malosi longa isu rongi kulo la po ai le pua ya mai le pua mai tonga ya sau le tonga mai la pua ya sau fo ile le fiti mai na pua
Ya sau fole na ulu mai nang pua mai uma pua penga fole ni we nga ave le pua mangongi e vole le ave do ku ko de ole pok ya ave mo pua ku ngai fai ka vang e va ku le pua Samoa ole pua sainga ole pua sainga pua Samoa ku do wa ka vang le pua ngai di le va nga no mo pua ngi we fa le fai pua ngi we le mangongi e pua le nga re ko le vanga sau fafo sau mal pua nauru ko ya do fiki Samoa mole pua ko lu linga no sau fafo konga ko ya do fiki pua Samoa ko le pua Samoa o pua sainga lu ko vanga le va sau le pua fiki fafo anga sau pua fiki fafo ka ko maro pua Samoa pua sainga na ade leva sau mal pua ade anga vinga le ai ngo for pua ka ko fe ko le fam singo le pua de nga la mo sai fofo mai so de ma fai le de mangongi le anga pua sai ka a foi fa inka ko la pua sa mo ave ese pua mai sia ATUNU'U ave ese pua de sa un ta pe se le pe fin nga lo ala mata mai a teisi moli atuani ano fa anga mo teisi moli pe teisi ma onofia mali Moli at fo ia lo faanga MAIMOA mai fo ia tua ia teisi ia whapea fo ia no fia mali no fo alo me se fo ia liu ngatali to whale taulangi mali tau si ia no minga whapea fo ia voli tufunga ia malo lava ia me tau si anatia malo on sa moli at fo ia lo faanga ta mamatua ia tuila epa whapea fo ia faltua ia maungamu me se ila to uma oe o lo fata ortolia pe ngase o tino lo fatele atu mo o tau ave ia musika o le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA o le atua o se sifa amama avenga ia se fa fia lota foi a wale fia ngai mangase ngase o tino pe se le mo o tau
Luas fun male ono minute ua te ain hei lei tu lai ono nā tau whaafonga mai musika mātangofie pei on tau whai mai ei fo ile au talavau mai apoli mai Samoa. Mo le atu fo ila no whaanga ia te ila tau umalawa le mātau SSIG le fionga i le Prestene ia oro a manu faulilo Pastor Henry Fido ia whapea fo i le whalitua ia tēnā lo whatele atu king whai popo mai se fo i si o tausi ia lole. Lo whatele atu mo o tau uma, lo whatele atu fo i le ia talia oa le tamamatua, ia talia oa malo lava le onsa ia te o le tamamatua, ta se sama anita, lo whatele atu mo o tau uma, ia mei se fo i tala to mata, ia Matarisa Lee, lo whatele atu fo ia te o tau Denise Lilo, whapea fo i Namulau Ulu, Victor ia male tausi ia i Wona Latu, lo whatele atu mo o tau uma, Joseph ia whapea fo i roof, a lo whatele atu, mai se fo i nuu tūsani, ia maltato SSIG, ia o le manatua lava le soafal tangata, ia mawha o atu samala ulu, a lo whatele atu mo o ele uso, ia whapea fo i, ia Eunice, ma lo lava le onsa ia te, oi ma lo fo i whaatau pōnesi. Na, pa malo fo ia te ilato e sa manu malo tato ponesi po ana po malo fa mau popo tato SSIG le tato tupe ia ai malo laval on sai malo fo ile ne sosoani malo si tato SSIG e wa fa ATUNU'U o tato famasinonga e pe ona ia pese la lewa sa uni mai ai le tato insinia molia tuailo fa anga mo o tau uma o e ua mana tua liu ngatal tau fal tau langi mal tau siaminga pese le mo oto. Pese mai si whanga i whalatai e kare si ka koriko o le mamanu. Ia lo sauni pel tatou pese tau fai mai tatou insinia mo tatou pese lo fatu ai fo il mafuta mai o le tofa ia te o tala semi ma le tausi ia sia mai Perth ia fa apea fo i George Sala ia masi o faltua lo fatele atu mo tau mai se le tau SSIG le tau Prestene ia malo tutu atasi ia ma le mawalunga le tau fala potonga le SSIG Queensland.
Toi lua sumal fitu minute ona tale o le itu lai fitu na ifa silanga laiti ia wafo i lau fonga mai Samoa maftanga tupu matamali i alo matamafana wa fasto tai sini Australia o le ai e ia iwa atapu o pa ia sautua fafafa Samoa o oe o le au mamala o le ia fo ia i vivia e le se e utu vai tofo pe mawhai ona ia toi faa taatia se ala fuafou awa o pa ia mamamalu mai le vavau o le au o i le whaavavau. Tulo ia a inga tupu, a inga nofo, a inga papa, ma a inga tawhaiwha. Le pa ia lavalea i a inga ma latou tama o tama fo i ma latou a inga. Ai me se malu i atu mua mapule i tu au ma latou a inga i le tai ma le va au fonti. Taina ne fo i le motu sa i le atua ma le vai whanua fofo ma ai tūlangi. Sa ole masale au mua ma le launiu na sai lua. Le afio whaatiu ma le la au nā motasi to o fale ula ma upu ia te oele motu sa. Whaatulo watu le afefio i tu a inga sa, le afefio le afionga i pātele. Taina ne fo i le su i le au whaingaluenga tofia le atua i sunga i whawhia ngainga. Olo ono no manu a wase manui o Samoa mo a tai au. Ai wa mātou valvalusia ai le tō wha ma le whaautanga. Ma mātou sāvalia le alo na mativa ona o le maunga o le atua si o mātou nui fasto tai le ekalesia katoliko i lona taimi mua. Le afifio le ainga taulangi ma ona malai ngalua. Le maopu o le tuia ana, ma upu i le whalefitu po le whale o fasto o le mātou, o le mātou te wala au atu ma le whaalo alo i lau. Na ia tātou awai whaatasi i le aso tūpoina pe atusa ma fuafuanga le sisiri ese. Ona o le maunga tāpua i le ekalesia katolito tutono si o mātou nu o fasto tai. O lau fōa i ala i se le nipa ia o le a e tau a au ina i le aso. O le a mātou talia ina i le anganga mawalalo ma le vivi'i ma whaafetai i le atua. O pole tusi e siri manuia o e fōa ai nailo e lātou te talia. Wha moe o le a tātou wheloa i le aso i le alofa whaasoa mai o le tātou matai. Aso moa te se mastona i moa te se malua fe se funu ma le valu. No foanga i St. Mary's i Memorial Hall, kona o Mamre Road and ma Great Western Highway. Taimi valu i le taiao. Sainia le fionga i lupe whaalele i a pātele kovia lui. Maftanga tupu matamali i alo matamawhana o fasto o isi ni Australia. Fasilsilanga na ia mo i latou umalava o e afio mai i le afio anga o fasto tai. Ia pete maupaolo fo i fasto tai. Ia pete whaawoa tu fo i initial nu o fasto tai. Ia olo whaia latou tusinga ingoa o latou tusinga ingoa mua lea le ekalesia katoliko. I le asto na i mua te sema i le itu lai valu le tai hao. Whaia te fia mafuta mai fia fsosoani fo i le ekalesia ma latou fo i wala au mai. Ia wā fo i le whale tāpua ia mawale awa noa i te fia tuai suatu ni watu talato au mafutatu. Iai, ua toe luas fulu ma le whami no te ona tāre o le itu lai fitu. Peselea umal peselea ia ona tātou. Feso tai atu lo le Samoa ia wā fo i sau whaafonga. Ia i tala mai Samoa i le maftanga le SSIG. Whaatasi ai fo i ma le latou whaamasinonga. Ma le malo Samoa i le vai aso na tuana i nei.
Toes ma leva minute ona tale o le itu lai fitu na to whaafonga mai si ufonga mātango fio le Kalesia Katoliko mai si ufanga I whalatai. Tanu ai o le ua mafuta mai le tātou company manosi le didisea le whetalainga I le fonga mua le vai maunga le tō whaamuni talo. Ai o le autam tau fo I o le pulenga le telefoni didisea ia wale whaalawilo ino tātou company sini Australia mātunu e mamao. Fatalo fatua ile nganga falo alo nei tu la le po ma lo le soifua manuia ma lo fo ile on sa ile uftalenga mutalo ya ma lo soifua manuia ile ufionga le tu sala ile ufionga ile noa tenen fo ile la ufionga tapa fasina la ufionga to le fo tai da sa pasa la to no sini Australia ve fo ne no ma tu ti fatalo fatua I fa ile fa musu el pulenga mantato compagnia di Tisao fatalo fatuai fa fonganga se tatou tunu tento foi le wa ai ponua le fatam sol inga sa falo da tatou tunu man ta poi a mesele ne yaso ta poi le wala la tel vai va o tatou tuta mai I no masina to lu masina tatou fa ma vai foi le fa I le tu sanga na tu Samoa o tu sam faina no no tia fatine to sala nga lava o tātou POLOKALAME ia le leo o tātou company di tisao so ia ma tu fata funga pa ia lava ia inga mo la tu tama tam foi mo la tu ainga le songa pule tu mua ia fa pe foi le motu sa le motu fale en fodo sai nane le motu sa pa ia foi le o pa ngo TOFI le tua o fa le manu so fata fa tau langa malo so fu mania ano te wata nei te mone fias ma so fo mandia ina noa ma to de fo ia ma lo fo langi mama e la ftalenga le fonga mua vai monga la ftalenga mutalo ia po la ftalenga foi tunai matia ia po le ftalenga fo ia ava mua vai o lo ftalenga mutalo ia o mua fa mutalanga sala tua o te pe valu e o swafa tu la fale mo uma ia swafa tamali o to ainga ia manu ia te le talia ina ai valu le ia pe valu ia se mfaiana e tatili o tatiti sa mfaiana e fetalai tu langa le mutalo pole a mea te ina ile swafa tamali au fa ngau swafa tu la fale tele vai de mfaina mato lau mo ilinga no se donga meri pepa va ai mfaina e fetalai le tu langa e tatili o tatiti sa Faftai mole fafsili to la forza to po alva lo pe alo pele la le wa signal va ya ese feito es tu la mate tu la fa mai ya o la nganga la vole o fieto tua wa o tele na mayo ma to wa ngolo la papa avan fa mo fo nei to fa pit ma to mani si fo o si o ma to wa la ngala vale wo ma sa ni fo il tele o TAIMI fo ile sanga inga ai ele a ngale le o se tamali ile tulanga fo ile sa no ma la fo to mai ele se a fo nga I fa fo ai me se ai ia tulo to malai wa tele nga la vale tau fai ia o fi one man to ai o tele ia so fata mani ia ma wa te tau lava ma ia ai te fa manu lo ia fa se mai ni se ia ma to ai tau tu vai so se ni a pe la nga la vale ia ba se fo ile manato o isilisa ia ai o se au nanga lava le ai ia le ngata ile ia le wa mane kai sia mana nga fa lo to da fo fa taia mo le talina mai fo yo se a pesidia tu se le tu langa me ese matapo kala me ona na fa so ia ngano ina woman no fa tu pe ia ono pe tu le balu ia so fa matai ina mata no le fe po kana me disia so po feo so fa ia fa nga langa e fie fa no uma la fanga yo la tu ia so fa ia ia fa tai lava la vai disi me te ma fo fa ia ne mo matai ina wa fa lo matai au soi fola tina po wola fa la ola sio tina no fe tu ia le famelo tama la fa lo matai ia famelo mo tu te le mana ai te matai nga matai fa la lang
te mana o lava Yesu e te matai. Ia le lau mali o tulo matua, manua lai le so ungo matai. Ia lewa ave lua lava ni a viiga o le tua, ia o lewa o le matai o viiga o le tua. Tunanga foi o le tatou, ia lewa mana whatalofa foi i le mamalu o le tatou au whaafonga, me se lava ia e fifie whaolongo o le tatou pokalame. Pe ona o whaasoa atu foi lisi tatou pokalame, lau fitalenga le whonga mua vai maunga, mutalo. Po te fia ia e whatetali taimi e te saunoa mai pe te whitalai mai lunga le tatou titi sau. Le ngate lau fia e whaasara lau ia le telefoni lea. Te talitonu a ngā mo Samoa. A lau fia e mo pele mawhitanga te fia wharongongo atu lau si whonga. Ia tasina atu langa e te nofuaima o whaftai le tua. Ia le foto e mō tatou whila inga mai lava yaso nei teimi. Ai tatele i atu la le tāti titi sau. E nei meo te tupu i tatou ATUNU'U mutalo. I nei meo te tupu ananafi. Ia mtoro nafi ali ailoa. Ia la tātau sao lo le tāti titi sau. Mo le nganga whao lava. Taimara noa e lau fionga tole fua o le tele lava o le neiva yaso o ia api ele i tele lava ni so wanga sa tupu wanga na ia le wanga le o le fontanga le seats le sa inei o tele ia to motu sa awai mai ai lena na tarimano o isi utatu tunu ia o le to tele ala o ni sifo i malanga mai le sa fata nui na lava ile e le tātou whanele o le tate ia fontanga ia. Ai o nisi o mea sa tupua i taulanga ia o le matau lava wa o le lava wa whanga solo nisi o wanga ia o tātou pene whaitanga tale whai ngai tausanga ia e misi fo i le tele whai ngā taulanga ma nisi o wanga ia e misi fo i le malanga atu ia wa fai o le tāpena tō mātou i ne malanga atu. Ia ma koe tātou i nā o le fōfo mai. Paule vaenga lea sa mātou i nā nei vai aso le o le fo i o le tūlanga fo i leo le mālaia po afi o ia e tele nā paina ia Maota ainga. Ia o le maula va i la tau ia le ofiso tine mo. Ia ia mafua mai whaasunam. Pia whaasunamu ia. E fo isi whale mafua mai le auni. Ai pe o le whatamala le nei o le whaasunam. Ia o le meane mautinoa. Ia pe nā na tau nua tole o le ofisi tēnei mua e tau na ta PELE. A wale asa me whaiona o nā fwoi o na whaiona toi se whi mai. O lisi wang tau sa i tumtumu taulanga o le a fwoi tusinga ingoa le ale kare sia lalo mālama. Ia i whakasara lalo mālama mani fwoi whafonga anga pa ia ainga ma le tau sul fasa lele ma panto ia o le na sa tumtumu o le aso salen to ne tini sa fa ile lotu a fo e fa ma vai ma toi tala i lalo le tu nei lalo le manu tu ai le sa ile kansia ia to tele la ni si wai pe fo le ta was wa fo ne aso ia o te vai lu ai fo la ile no le la ia la le mena ma so se me tu puia ia ta mai o le fo tu singa ngo ile le fo ile fo la vai ma to ni mataina no no ai to tele yo su yo no wa go fa lo mai ia ni so la mala wa ale meta u sa mata wine no mo tu ila e le fangu nasa fa stai fo to pawa wa pe o tasi va tu len fa ile le fo ile le fa sa o te mila le sa tu e to no le o fangu le sa tu mai ai so fo ila to so i fu mai le vai teni ia pe la o le ta o le vaenga le ia pe o le bo to e foi e to langa mai fangu o lai mo ma so fo la o ai mai sa ia pe se para fia o le mo mana tu na tu ai tanto te le lo me tu polisi lo tu sanga ai ma no ia le to fa sa e na tu sanga butuna o lo mo a foi fa mo ina tanga ta sanga fa male o le a foi mo le fa o le vai so le nei to le fo mai nga no o fa na fio le wa matanta pe pena o te le lo ai el titi sa o na imtanga lo ngal malo o le fa manatu le aso lulu le aso nei e se lau tau sanga talo no o mai
le fa mai fu le ana le fa mai oti pe na masai ne ia le fa ana tato le influenza voi le epidemic le e fo ne yo le so lulu wa le a tu fa mo mo o le so fito november le tau no mai ai le va vo le ta lu ne le na tau no mai o kilang ia le na fio mai ta tu tangata ia o le fa no anga e le vo e ta no e si o man tu quen fara sa ri au fusi sa do fata le na te ava mua mai li si no vai le o fo to e no tali tu na mali o i le influenza le le pina o la ta o fai uma ainga sa il moto telo tanga te fai la le pese sa uninga i vai moso wa moto telo vai moso lena le tele na hoina tamo mai il to telo tanga na fil fa mai la pela mena le fai nei la solo pa una na mai nga i tele ia nei ia malanga fa lo telefo ma lo lava le fetalai lo fetalai vai dua ia polo fetalai foi ava mua mai i le tora fanga i lele o le mele wa tau pe fe o mato ainga i vaiala i vai puna ia sa fai foi le tunga mauna sa tanu mai tangata mato ainga va matolio mato ainga e mato pitoni we ia sa kangu mai ngala ngi we mana sa moa ia le mele wa tupu o le fing of kange ma le kamalo faiava o feola ai fioki ia kankasa o le ainga o kangu na ia io au kankasa o le ainga io o fioki o kangaka io faiava o le feola ia ngoforo le si fingo fo kangenga ma le faiava fanga mai lo wa o ke fanga mai dunga le fanga mai ia lo ki ngai dunga ke silia ia ese manga ia nga wola mai ia o le lofa ia ainga ale kulanga ia o fafkela mo ka news ma update me foi tu langa ia ane temi fa malua lava ole ona ofisili fia lava fa longa me ni tato news wa fa anga le tunu ala ta titi sel ia fa pena foi na tu level no i la uftelenga mutalo ia fa pena na a main update o tato tu langa o tato telefoni mo ne temi fa anga le tunu ia ole tata results ma sa ni lava le call home and win promotion o ia vai aso na wa tona yatu mo si fia tatu tunu to lima foi tatu ngoi o manu malo to luma New Zealand to tasi tonga to lua Samoa mai New Zealand ia Australia tasi tonga tasi fol Samoa tatu nampala le mo o Samoa le o manu malo mai Australia o le numero le na vili mai nei o no tasfitu tolu walu tasi pa tasi tolu walu fa o no tasfitu tolu walu tasi pa tasi tolu walu fa o le numero sa more na vili mai tangata ina o le fitu lua lima tasi ono fa tolu fitu lua lima tasi ono fa tolu ia pe o le unga nao tatu results ia o le tatu call home and win promotion e nava yaso tuna yatu mananga falalo telefone ngano ma lo lava lewa me sili le musika ko ngumela le kasi ma ko malo ya la bala ole ele o se tama hamoa ya tamsi le sili ora ele upo le mang malo nga vile foi le vayaso le ya kele iba ai fo lava vai dua tele sila fo da desi por me la kama fight ti sawe vidi mai ya mese le uso ya Chris po lo Chris la la fainga que lo la vai de yo mang malor ka ko POLOKALAME ya se fai se tala de tato TV TV ta tele auto ta GPS tai ole terminei ole wa fanga solo le o kamai o isi tato devices fo o to tele ana tanga tai wa so te mai fo mai company ia le fo unga duel mato va ngal sales ia ta no mai lo o kale ia na fanga solo fo ile ona serapea o pe na tenga te o monto ai ole ta o va ngal GPS ia pe ole va ta wal nine for your na control ia ma to tu ina fo ile me anga ia ta va ia e mi se fo ia le sao ma spilin o disi va ta o le wa so tele si tanga tai o levan fa nga o to so tai ai fa to ai lo la to o lungo le
o tātou system ia. E mawhai ana tu ia lea whae o maila o ia. Ia man whātumunga fo le teine tō service ai. I hoi tātou sa mo i nei wāni hoi whaakonga anga le tunu. E whea lua ia se ilonga e tu o matua leanga mane whaakonga. Manto alangona pe ale me hoi le whantua se ilonga e mule lima tapa le ofi pe ale me hoi tātou se ilonga ngase ngase. Ia whatua mo ma. Ma wa isi fo ma e papena hoi le alpengo o tele au tāwale i sa mone. I whali le alu tele se tu permelo le alu service. E ta o whatua tu au tāwale. E na ua whaali tonu. E ai so e tu i le whaavita o le afi ato ale me tau te whatau. Al tau ala le o le tātou se me le ngata le speed limit. Ma le traffic hole po whiawa ngai e. Ia o me tau o le na o le e whaifon tu ui le avanoa. E alert mai o i te no le maintenance. Ia ma te me te tau into i service se le me tāwale. Ma ngā whalalo. I pea whātu stusa atu ia mātou nei pe lo latu nei ki alu i Canberra. Ia pe whaetu la, pe tolu, whaetu la, ranu ni kaso. Ia e alu tā vale a mātou hatu. Ka koe Samoa. Ai laku ngai i whia maangao e alu i oi apia. Ia, ai alu ke minga whakau ka vale, ai anga kai ngau kuru vai. Se longa o wahiti ka vale. Ia ngea ka mai va. Onga le kausi mele nei o whi o ea lo whaela ko ka vale. Mo ala e lo mo ngofu i akungu i whawhola ko ke loa kulanga service. Ia ka kouai o. Ia la wanga i loa. Ia ngale... Ali osoa. Ngale osoa lu. Ia alu. O whamai ia kai au. Ia, ai ka ko GPS wa... TV. Ka ko TV. Di ka ko GPS lenga ta uan vai aso lea. Le ka ko TV to le po? Ia, o TV lava le whangasolo le teminei o te le lava o tātou se rapitua. Ia tō telefona i tangata ia a fo e mana amia ia pia o tālonga ia o lakapi ma. Ia ma isi tālonga lo, a misi tālonga lo tupu mai whafu. E tūna me tsoile, ia misi fusoanga. Pero fo ia le mama ia fusoanga le nei masina ma songa tu se paka ma. Ia manisi fo ia o tangata fusula wilo lalang. Ia pe o le tāwale o le mwhai ana matamatai. E tō telefo istangata wa pe wala o ngau tātou Sky TV. Wa amatai o na i te tūsle a ia le tō tele o tātou tangata matamata istalonga. E nei tō ina o mai. Pe wa amatan fia i tālonga o laka piwha Amerika. O le tālonga basketball. Ia wa pe a tāulo basketball wa ane whaafonga ngale tunu. Ia na o nai tangata hoile a ngaile. Ia ile kare sio lau pa yo aso nga taipi masani o no Fia tālonga lea. E pawale o le loto e a whai hoile e mauti noa e whai lele pae whai e woli ma ai mutsara basket ia amatu hoila e nai to inui e mongia e ta ua e pie le fia e wae e le malmalama al temilani wa mata huka tala noa ia to inai e hau hoi ale al Chicago Bulls ya ole Los Angeles Lakers yo me sale más a mí kala no ya fue pe lua ta longa ka ko ni ya pe todo le ole pi in ho le World West por busua ya mal la kapi ya pe al pawanga ta longa yo pa pawana na ta longa i te pa sa longa ole ho ole ta tu TV tasi mai TV local TV station. Ia tina leo na ngal Sky TV. Ia ole vo mata mele kele malano no ia sta longa he. Ko ia ole tu pulala. Ia e nga ho ile ai. E pe la ngang fi mo la to ia va na fa ko. Ia sto ine ko mai o. Se fa taile tu o mata. Ia le vala o mai le tu a le vo te lo sta longa ia lo. Tau ti mo ko malo le tu uia wa le ta to ngai pe o ka longa ia mana ka fa lo ai mese ia tangata umi tangata umi ala ia ile taleni ia nai wale na alu liu lotu ai le kalesia la upa ia ona le nau le talonga vai ili taunso na fai no ma fanga talonga le langa le talonga mai Amerika ale kalesia le mai Amerika. Ia ole si male le pa ia fa ngin ka ko paske po e kai ma fa nga fa kwa fa le se ai ngale le po la
ia o le kalesia e tele ia seleni wal mena na u ia fo le kalesia le mamona o le whamaungianga mei o kangopiango musika ia nga walwala le wa ongai nga wa ongai ma u roku wai ia ma wa vea ia o ma kangaka o le au pa ia ia e o mana le kemingi o lao ke pa ia lava le kemi sa wa ongai e ui ala nga suile chesia le kamfasal lau ia ai la lava ke au pa ia ma le kemingi fa e foi a ao ina vu ngai kelango ka ko ina vu le mau ka ko ia nga sa fa e ma pa kiso ai a i le kalesia mamona ia mele le o so ia multalo ngai meia de o te talitono na le kalesia ese famaniinga le ngaka ka longa o skulanga o isi tu langa le fina le tatou e ni si mea e ni fautuanga mo e la mananga tu neva ia so multalo e ni fautuanga mo e tatou company telephone ai le vai lo pena le saunanga to le foa na uta silia toa ia i lenga noa pe mobil saunanga to le foa o mo pele pa ia le ia la ia tato super sekire ia nei ia lo pa solo de nei o super sekire tato o ia le suinga taua le o ia mo na internet malanga mai tato te plans o le o ia le mato le WhatsApp le ia le teiga ia o te mua so ia wa sa ia le suta la na ne 1.5 gigabyte pe tasi malilima a te mira nei o suta la o le wa lua tasi malilima le no winga 2.5 gigabyte fa popo disi gigabyte tasi o le lua suta la sa fa ia gigabyte sa ia sundi maso a le fo le wa mato fa popo ia wale na le fa a wono ki ka pai le ai no winga wa lua ki ka pai fa popo ia man to plan a ho e lima suta na sa iwa ki ka pai mo to sulu aso al termine mo sulu lima no winga e ono ki ka pai fa popo ia a faila su lima suta la ono ki close fulu 2.5 ki ka pai mo suta la o te le mea po ele nei fa mama nga ia mo le mamalo tatou tunu la tolo fo malanga mai tau no le faleolo le tu tau tau pa tatou ofisa ia a mese top up loya e la telefoni po la sim card na la fai ia fa tau no la io sa te da plan na e su lima ki ka pai te fio fa nga ia e te mile tau no mai sa mo malanga fa lo to de fa inga no fa tai lava va ole o ke le mele fa nga e ke fonge ma ko ngai per mele ke ngai le testa pe nga sfulu lua ki ka pai te masinga no fa nga sfulu lua nga yang ko ko umale se o nga man masinga ngisi me pe nga fa nga afika la ya ka ko le iva mare ka ia e mo ka la ke ya ma ko yo aku na fa ka nga nya ka creative fa ia me nga ke update ya ka news no le YouTube my message la to Facebook ia te loa o ma ofisili ia mutalo e nisi mea te mana o fala loa mai ia lo morta 5 minute ia ma tot folia vanoa e te fato fa mai foi i tato pa anga masani e mese foi e fa fonga anga le laulangi ato lunga le YouTube e so nopo e feta life lunga tato ALALEO fa tai o te loa na mai ona pai la pola te lo isu vanga le mai no te inga mo tato POLOKALAME le nei el call home to win promotion fa mo de mole talo tato ATUNU'U ia na to e fa mana tu pea o tato numero di tisao e ama te fitu lua ia ma fitu te mile so te mai ai fa ngal nei te e fa yo no vili mai ia se fulu minuti te siliato fa mo de mole nei te wa o so te mai ana 5 minuti ia na pali tonu lea ai na matu to fa mana to foi ia foi e tau no mai ia I faleolo o te mile a foi e tu o le sim ka o te mile le ia na o ani fesili ma fi mala mai ia o le vanona fa un so ta ia tu ai ma la fa ngal wa te tonu wa tonu si u tatu POLOKALAME to le forming no fa ia lo fo io non la tele to no o isi POLOKALAME fo mai ai o nga fi ma nga pa tai
lo le fai masual pulenga ma tatou company di sao ia mone tolenga whaaftai ma lo tautua ia teimi na moela noa mata po tatou YouTube list e selman na yo le manino ale la le o lua la e lungo tatou ko tailang mone tolenga whaaftai ia ma lo tautua tu tatou tunu ia mone fo ia ko ai le tu to fama le uta ia fa ko mai lo fiona tapa pasina lo fiona to le fo ia entena ne fo se finangalo le fiona le tau sala ia no tatou to tapa fo lungo le ia ile va yaso ile ola mane lo fo le tua ia e manu tele fai va matiuche ia anga fo ile amatanga no yaso manga fa lo to le fo mai no malo le fetalai I la fetalenga le fonga mua ia polo fetalenga foi vai lua ia polo fetalenga foi amu talo malo lava le nganga maulunga lava pe na fona tu pe le tele o TAIMI tate fa so ai le nganga fia le loto man mafo fa vai mese pe fa nungo atu ia lo tato mo pe le ola e le nganga maulunga ia fa le fata va ma fonta moli le fionga ia nganoa ia mese foi ia le au fa anga foi ia moli atu foi fa malo mal fa tai le nganga maulunga la voltato POLOKALAME ma TAIMI la tato tama vai ia fa manuia le tu ia lenga mutalo ia mese le tausi ia pole ainga foi mese o ngalvenga te tono le kalesia fa to ia lo nga fa mal fongo le kalesia I so se tu lava mese foi nu o e matai ai ia lo tau tu lava le I le tua ia le nu na TOFI le tua matai TOFI le tua Samoa pu le matai le ngovinga ia wa balu ia uswafa matai le wa ia wa balu foi o TOFI ngal mai le tua tingalu ai pa popo ai foi malau ainga e fasi sile le kale si fa to ia e fai le tu sai me se foi lo nanga tato titi sa ia wa tini manuia titi sa ono o de tele o famunanga ai ia ta nei ia fa manuia le tua mo neva ia sunga venga ia tato toi foi I se ia so iduma pe a mo pe tatu ola mai le tua anei tu la ia fa so ifoia I la ftelenga mutar so ifoia mutar so Malu minute ua te ai nei le tu live fitu na to fa fonga mai tatu telefon mai Samoa ia wina mai il tatu titi sel malo sit ftelenga ia mutalo ia e mai se fo yo la fa fonga I tatu fa manuanga le tatu promotion fo le call home and win ia malo fa tai ia te ilato o e sa fa manuia ina ne ia so ia tu pe se o le kele fo ia o vili ia le fa manuia ina o ka fiu fo le mei vili na ngalenga e fola mai TAIMI ai malo ia mai ma si le fia le titi sa se ser kan ka le vili ke fongi ang fa ngai o lo ke fongi ai ko e mola la e lo me titi sa e ser kan ka le fa ngai ke fongi te ka ia le se me o ia ai fa tai fo ia te lato o e FIAFIA e fa fonga tato POLOKALAME lea ia mal tato company malo se le titi sa e o ngala va fo I lo fa fonga I te sila fia I fo I fa manuianga ia wale fo walata mai fo I TAIMI o tato fainga malanga ia wa fo ia so FIAFIA a so fa ilunga ina ia le watele a ia fo I fa manianga I au telefoni ia au te alwa ilunga upenga ta failangi pe e malanga atu o I Samoa mai se lava fo I lato o e FIAFIA fainga luenga mai Samoa I te le TAIMI fa o ngā e lau telefoni ilunga upenga ta failangi I nunga le internet ia ma e fainga luenga mai I Samoa alai te tafao ma e eva ia ono fa manianga mai tato company pese lea fo I mai ia o e mali tula fono Moli atu ai la lo fa angal fitalenga le fonga mo al mai maunga ia multalo fa pia fo ile ai ngali mai sel pulenga tato titi sal malos
BACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Suman whaminute ua te ainei le itu lai fito. Ia tatou pokalame masani ai o le oe malitu la fono. Ia taluai ia o lea ua sauni mai tatou peselea. Uma tatou peselea ia o le taltal noanga foi mea mana i media Samoa. Ia ua foi i le case safeanga iai foi le SSIG. Lau fionga tapa au fasina. I le tunanga lea, o le la fatali le talo sao mai a media o le SSIG, whinga le ia mauai se mamang sao a wa tele o te imita to te whaasoa ai, a le lei lava mai le fofonga o le susunga ia sao, ia maliftalenga fo ia whaialanga, ia pole susunga fo ia Mike Tanwasa. O le anganga la inga noa le mele le leia le whaafonga me le tunu. Le mea tonua po le atu langa sa iei le tatou whamisinonga le afta o matua. Wai mo ina vei te lea ALALEO. Pe ia le paua leo le ALALEO. Ale SSIG. Ale Jennifer Fatnis. Lo o maua le avanoa. E whaatata noa aisu i le SSIG. Wa le tele o mele e tutupu nei. E tele mea mana o le SSIG e whamatala. E le tu avanoa to tele o. O e fo e taleni. E le o tu avanoa. E tele mea mana o le SSIG e whamatala. Mo le sila fia le atunu. Wa a pilotasi se mea inga noa. E le lei. E le ngata e le fea le lei. Ma na ia lava ia le tau whai mai wa le. A anu ngai lungo le YouTube matulanga. So i te ami le Samoa no le malo. E le whape a kense si le malo. E au na whapalengi le leia tu lango. Se temi, o le moli mau mai lea o media le SSIG. Mea le mana o la to e whaali i whaafonga le tunu. Whai loa ma whaali atu i wat whaafonga le tunu no. E le whai na pinane na whai loa mai. E te o tele. Ona asia, ona o media le pe fa tu tonu le malo. Na ira le ngana ia le nganga maulunga ia tia wa le fa so to ia e te tala le vanoa. E te tala le vanoa e tu atu se tatou fa fonga la. Po a tonu wa me ia e a fi tu tupu Samoa. I le mele o lo fa ele fitin. I wa mene i wa tinga inga ke nta pure o tele fie famatala me ye lungo le POLOKALAME le POLOKALAME o Maota Viiga le taua ia tau le tau Samoa ma tulanga le o te loa ia u le tulanga fa inga noa o se tanga te fie Viiga le tua te fie a matale pe se lotu tale pe se lotu ya pe se lotu mo te mana pe wa a vea le mele o te tilo pe ma nei tasi le Viiga le tua o tau tala i me moni o le tūlanga nā lau whionga tapa o whaasina. Mana ia lau saunoanga nā. Wai e fo i si fo i wo fo i le tatou ALALEO nei ia. O ia fo i whainga luenga i whasalau i Samoa. O le tala mai fo i lea. Pe wa pūlea o mātua le mālo. Ia mea tau talangia i lungo li teo mea whapena. Ia o lea lai pe i sao alo saunoanga le pito tasi. E te tau ona iei se leo le mālo. E tau fo ona iei le leo le SSIG. Ona ua le ai se malo se vaenga ia ngai le malo a le pe mana ia le SSIG o se leo ese mai e mai le malo na fatu sa tu sa le po fe o ia le moni mal fa mal e te au ia o te fia lava e tatal no POLOKALAME le lungo talitio e au nga tasina vi ingo le Atua langa fia le Atua i mea moni ma le fa maoni o te le whanau longo i nisi o POLOKALAME o te le whanau longo ai o te le matamata i fo o te whatetalia au e whaia pese lotu fia au a le mea o maitawina le whape mai se si whaia tia ua warua ununga le YouTube matamata i o te tilo tua so le e le ia se wanoa
na matano le lo malanga taruai no matano ma suya le SSG le la mai ne lunga le tio le le la sa no mai le ngu fitlai mai na famela to famtalanga o me ma to man na o fai lo da tunu e o te me fa sa wa news e fiu fa tali e se me na ba na mai le o me afina le o mana o lato ai le o mai me ne na ma foi na o ton man ne la tu ura le va no ia ali no e to lua le la ia te metas ta no o mata to ta no to fa ta to fa longo le malu le tunu mau ai se atuanga baton pesidi o mai mo veves la ta ta pese ma le si foi me a o le ta o ta pese o mea o laiva ai ma mea la tu o ta to le fa longo langa le ta te ai tau malele ta te le o ye Samoa Tamsele ia fo isa mol te min fai el fa masino ngal vai son te nei malesi mea ele ma fai na po e mai nia tai tono fa masino ngai lo o mai tato e fa asa se vanga ngala ile ia e wo fa tanga ina fai ia ai no mata i fa sa wina o ata i fa folta po inga la tunu le malo le society e malingi ata i tai lo i mata ile bava ai ma atu ile malo le tunu le hausi sina mes fo e fewa I will just in for fata vale tu lang fa pena ile tapo inga le SSIG ya ai ta o ia ta pese ia safe so tai ia le media mai Samoa ia ona ta to tala no ati dia ile lungo tato POLOKALAME ya ta o pese la foi pese mai apia can make your town area Luas fun male tonu minute ua te ai nei leitu live fitu nau tau whaafonga mai musika matangofie a me se o si ufonga matangofie o le ekalesia e whakasa mai funga leia pia. Tanu ai lea ua mafuta mai i le tatou POLOKALAME o e maritu la fono a le ua mafuta mau whaatasi mai lunga lenga le sunga i asau au taloto O'Brien
O'Brien ia whapea fo ile whetalenga ia whaialenga Mike Tanumasa o media le SSIG mai Samoa ia wafo ile whaalawilo o talafou i tusa ma le whamasinonga sa alo ia le SSIG ma le malo le vai asa watuana. I whaatano whatu le anganga whaaloalo sa au taloto O'Brien? Ia, i le anganga whaaloalo whaatalo whatu i fu ia te o te sala le tatu ALALEO. Ma se fu ia le fionga ia te le fu ia fu whatu tili ia fu le CEO fu ia le ALALEO. Ma se o tapu inga mau tatu no uro whaafonga me nei tūla le FIAFI. Ia, ia le tu el tau whaafonga anga malo se fu nuia. Alo fu le folau nei tūla le FIAFI ia stai a matou. Whatailo whatu fo i lau whetalainga whaialanga Mike Tanumasa ma lo le soifua manuia. Ia, o le ranga lotu maulalo. Whaatala whatu fo i ma lo le soifua manuia, ma lo le soifua maua. Te i nganoa, ia le ngata foilea, ia ngā tole foa, ma lo lava, whaatala whatu le manu le ATUNU'U, lo whaafonga mai. Ia, ma lo lava le soifua ma le langi manuia i lusunga ia me se foi o lua o media tato SSAT i Samoa le wa de 5 minute talwai sa fala wilo le ATUNU'U ia la fa pena na mau se tato felo inga le lei lunga i fa ma matu langa ona o le wa matu ma lama foi ia ele mo fai ona fa la wilo atu de tele me moni ma me tonu i lunga o nisio ala le o lo fa pena ona ba wai le tele o taimi o le malo ai se taimi mo o tato SSAT ia ila na manatu le watu atu de nei taimi a toa tato te whaaso ai ia a mai ai tala moni matara sao ono le tele o nei mea ia watu ia fo tato SSAT whapea lo mai tala e le o ni tara sao a ne tu la ia nau whatalo whatu le fionga tau sala i nganoa ia lusunga na whaialanga me se fo ia le sunga ia sa urupa ia mlua sa mlu whengeta sa u whapea fo i talenga ia whaialanga ia le ALALEO o melinga noa tonu o rupa ia e tu mausi o whaavau ala tatu o isu langa whaamidia po se tu langa ia manino fo i whaafoanga le ATUNU'U i le tu langa sa tatu walo tuai le a mua tuale i noa o ai e tauna mua mai sa upe mua whaialanga mana ia wha mua mai o sa u lenga mai el talafou las mai ia sa watuana ia sa u ia lewa fingano tau sala ia lela e tamua ia e muli e no fitala mele o whaialanga tūlanga sa u se whaialo tūlanga i le mele wa ieri tātou whamsinonga lea tūlanga le ina o whamsinonga po le mea tau na whaatūlanga o le las whaupunga mwhaione whamamamale mamalo sa mua mai e lau fofonga o e le mida mai sa mua Altai mo le alsiri le ufio ko paton le tulanga ia pe le so mo le ia na fatonu ina wa le la so mo pe o le feilo inga mo ma le vai no ko i lo defend ia po o ila to ko lo tau fai pui la to ko ia tau tu sai ni tu samania ia po la to tu si vala dia ko i mo le tu la fono ai o lela wa patemu ina fai lo mai le aso ia o le ata to spy lo ia mo tau i mo wai le malo le aso se fuma le lua o le masin de we no vema ia o lo la se po le so po la so le o la patemu ina ia le fa mo le ia mo le si le fiel dal no ia pa fon mai e foi no ngalu mo pe o le ia matulanga fo io le ilunga le YouTube e matua i matautia ia e nei wha moe e le langolango le atunu ia o te whaatai foi a wia i le tūlai me le atunu tenei ta whaingata fo i le silingia i whinangalo whamasino ia me se fo i telolo ia le malo malo ia fo i lo ngā lua i private i la tō fo i firm i nei sa le te tonu le langolango le atunu le tūlanga sa iai tamatua le ofi ia te tonu le ofi mafafi ia wa umanu fo te tonu a wa lo la lotanga te man folo ia nanu to si le tato wata na batulunga e mato tiel tulanga sa o ia ia e o fo ia la i le telolo ia no te tonu wala se le inyo la to la fango le ni fo ia sa tu lava e o fo ia le malo la to matua i vao ngata le tulanga sai ai el tato ATUNU'U i lo lato tinga
e tu sai mana ngase sa tau fai nei ia ole tulanga na pe na sina pa pu atu le tu sai mana fa mo le aso ai ole nai na fo ele le tulanga na to sila ta to watan na tu ia ai ole me to kia le tu e tele ia media sai ele malo ia ela tele ia mai el tala to fa ia na to sila tulanga fo media nei ia ko POLOKALAME lava ele malo na e musi fai lo le talamon i nei te o malama le tunu ia ona pale to no ile ia malato tala le malu ia malato tala pelo le tom fai e pa ko sa le tunu ave se ale ia te la tu ele le na sin tama tal pu tu na de lei o lesi tulanga FIAFI le tua e tat de yo to fisili ile talanga ya faialanga o le tulanga lea ele mafaina po ese video ko kongo le fale famsingo sao ele mafaina po ese video kongo i loa kwai famsingo ia faia famsinonga fa pia fuilo ia lo awai vai na ia ole na fasa do foi a o ia mala Cameron tam fai tunu in pasa na sumari malo mus me tau pasa fa mangole ia wata la vala na tam fai no pu e na li fa pel fai se video ia wata na le no tam pu e masenta tu fa fo ia mo le sila mama mai fo ta pu e ngal ta no tu e fia la lang ta sale pasa ina le ta to video ia ne lau fa fonga malo le tatu atunu e fa sa na pu ni video tonu le official ia po le tonu fo le mota fa msino na o fafo na o fafo le wa me sa o le na o fafo o le si la tu langa sa e mfa na fa la wilo mai lo ia sa tu mo le SSIG tonu le tatu tai mo tatu silva ngale ia o le aulo ia le vaenga le lo o le sa por lo film yo la tuni le sa ia o le film fo ya unasa unisa pol ia o le sale ia sale fata si mai tu mai ta yo josi filmona sa pol ia ai ora wa na silfia la vai lo le wino mo le por te le mo ia to a fa ilo ai le aso la fe le la pe lo la ia ile su lo ia manisi ta solo ia sa ta tu ia lo ia le sunga ia ia so foi leo maritau marito ia manisi o como manisi o isa ta solo ia le mai lom salo man tua sunga ia faialanga mai ka tanwasa e ma wala mano e sa no mai mai pe a faialanga ia le la tu fisili na ia faialanga i lau telenga faialanga e tu sai male tulanga le la le afia le tulanga le sa no me pesa i ne me sa tupu i au le mele fia mam namele tu o le ale me ta o le sala si au le afu le tulanga lo ia le sala si tu tonu o le Samoa Pasai manai facility le fo fa fetai wai au mai le facility tulanga le ole salasi o le Samoa Land Corporation e tu sa o se company ani tangata e totele o la tole totele ona le company o le Samoa Land Corporation e te o mai tau mai le malu la tunu pe ai o le se matanga renga malo ai le ai o le salasi po le Samoa Land Corporation o le company le sa forme sa fawinga eni tangata mai te tono le malo o la tola ia o le e taua o directors me o shareholders ia atu se situ o mo owners o tangata e onga inga o la toa e onga o le founders le a le salasi o le salasi la ua walana fa corporation e fa company ina ia mafai ona fa mawai ia ni noanga tupe ina ia mafai ona land mai ni tupe mai fa for company le fa sota e Samoa o I mean for the tupe ia fa sota e Samoa le Asian Development Bank o le World Bank ia ole salasi e walanga fa vai salasi ina ia mafai ona ve ma company la toke
tausia ia whanua, la to tausi mea, tausi whanua. O lea vera salasi, o lea ua ngā lulua whatasi le salasi, ma le MNRE, po le Ministry of Minerals, let me see, Resources ma le Environment, o le makanga luenga le malo, o lea ngā lulua whatasi ma le salasi, e le whatawina lea ma le lisina leo whanua whalanganu o tangata Samoa i whafo i tangata sainga. O tau maua mai. O le salasi. Ia e te ua e le tau watu pe whamtalanga atua pe isi whafisili. Lea i na mana ia lau saunoanga ai wha uma mai pea lau saunoanga whaialanga na watu i leo lau whafisili. Ia, mana ia, ona o le salasi, o le tasi lea company o lo la lea i lalo o le su lea po le whamsinonga lea o le su e tātou. Ona o la tau ia leo a vea whaamalo sia whanua whalanganu'u anai o tātou tangata. Peo no whai atu o lea ua wha company e lau ali i e tono le malo le salasi. Ina ia mawhai ai ona no noa mai ingi tupe. No noa mai ingi tupe mai whafo pe loan mai ni miliona tāla mai whare tupe ia. O le salasi la, ele o sila fia malu la tunu'u. Ia, o le ia te au le lisi o la tau ia, o le i tua o le salasi, o la tau ia o le e maua tupe, ma foni, ma benefits ai i kupe o lisi e sainga e whanua tātou whalanganu, a le benefits ai tangata ia. O le tangata lea wātua le lisi, e toa vanu i la tau o tua, po la tau ia le o ningo salasi. O le tangata mua lava, ia, e la ia sesi o le li palemia, o le iei o lona suafa, o lo iei o tu le pasai lele mali le ngaoi, o ia o le shareholder, o le director, male director. O le tangata lona lua, po le shareholder lona lua le iei o whaumuina li iunga. Tasina shareholder male director, o tupai u lai la lea, le tasina director, au elua Samuelu Enari, le tasina director, o au mua mink, le nguai, o le li lea sa Johnny Jono, be sa loia sili le malo. I le taimi lea nga sa inyetu la fono lea. Dua fe malevat. Ia, ioi, o le si lea o Misa P. Collins, o le si lea director po le owner foi. O le si o whainu'u lelei po whainu'u Edward Nelson. Ia ma le la vasa malua o te loa tangata lea po uso lea ua maliu. La vasa malua. Ai o la tau mai o le tua o salasi o la tau ia le maua tupe te tele. Le lisi el MNRE po le matanga lena lea puna oa ma environmental Samoa o le nga lufa tasi ma le salasi. E lisi ina whanua whalanganu'u ia wai lalo salasi i tangata sainga ma investors ia mai whafolea la benefits ai le tangata nei i tātou whanua whalanganu'u. Peo sina o whamampupu atule mo te mea is whafiri whaina o whamamamatileat, whaftai. Ma lo whaftai tele lava lau whetala inga whaialanga mai tanuasa ia mo tau whamalmalamaina mai o le salasi, wa o le sa iai le malmalamaanga le salasi, o le matanga luenga e anga i le malo, ia so ia pe o lo wa o le malmalamaanga sa iai, ia alea ua whate ia le whaalongolongo atu, ia ua le matanga luenga le malo, ia alea ua matanga luenga tu maoti, ia po o whai ei fo i pisi nisi ale to tele o i lato pe ona e saunoa mafonga ina mai ona atu suafa. Ia whaftai ia ua avea fo ia le fina wina o le ATRA lua afe ma le valu. Ia ma mea ua mau atu o le whafesili la. O whea e au mai ia nei tangata la tau whanua e whai ia tu ai ngā pisi nisi whapene. Wa ia ilo ulangona o mea umai e tau na alu tono le malo. Ia le ua mau ai tu pene i tangata mala ua mala whalo alo whai alang. Mana ia tele whawhetai ai linoa. O te mana o lava ia malama lava la tunu o tulanga ia a. O le tasi o le afe
iwa se lau iwa sun ma le valu anga ile lua fe ma le lua o tausanga ia sa fafsota ia le palemia ma minista o tupe ma minista nga ruenga sala tu talanoa I fale tupe I fafo le ADB po le Asian Development Bank sala tu sala tu tamafaya e a mengi loan e sa tam fra mengi loan a famile tala le ADB la vanga ia e ka kaunga yangi aseta o ngi assets o ngi guarantee ai loan ia avatu a fangata e kilo mai lava elengi aseta Samoa. So ole MAIMOA na sa fa tonuina le ADB ia le palemia ma le avanga I tauna fai. E lua lava mea te tauna fai Samoa. Inga ia mawhai o na matala mai lonia po miliona tālai a mai. Ole MAIMOA lava. Ole MAIMOA lava. Ia sui matanga luenga ale malo e wha privatize. Pe wha company tu tuatasi. Ia, o le pera no fa tu mela na o le singa a wala na le wasu ai o ve le sala si o le Samoan corporation o le fa corporation e tele mo tanga le ngal malo e le wasu e le mala valele e le vai o le vai mo le sa fa tu win ai e le fa le tupe Samoa e ta tau o na sui o le mafuanga LENEI e le mawhai on guarantee loan pe a fai o matanga luenga le malo e len fai e fale tupe o na sei I a vaenga nei pe a fai electronia le loan pe a fai o lai lalo matanga luenga le malo a fai a privatize pe company tu totasi e ma fai e fale tupe nei ona o mai ona la tou ia I company nei pe a le te tori atu loan ia I o la wala na wala fua ma fai fu nei fa privatize ia telo matanga luenga malo le iai ia o vanga lua o le tala le ADP o le atotoni la tou ni lo ia fa pisimisi mai ausitalia e la tou tio mai e fa faule tu la fono lea o le LTRA e fa faule tu la fono lea ina ia fa liu wai fanua fa langa nuu e fa fanua tuto tasi po freehold lands a wai ele ma fai ele fa le tupe ona loan mai ni tupe ele ma fai ona fa nga fanua fa langa nuu ona o le kui pu ele lo fa mai o Samoa se lunga la e sui fa vai e tu la fono fa vai fai se tu la fono e fa freehold lands sai fanua nei fa langa nuu ona ma fai le ona no mai ni tupe mo Samoa ia ora wala na le fua mo fai ele tu la fono la le ta te fina wende tu la fono le LTRA 08 for the Land Title Registration Act 2008 o le o fai tu la fono le ia nei mo fai ona se mai fono fa la nu fa fono tu tasi o mi tasi ina ia mo fai ona guarantee ta to loan sia Blea mai tato pe ta ima masuna makele ala tala fo Samoa. Ai ole mena ale mo kupe ma ono tato fonu falanga nu. Ole telefonu falanga nu fa tulo la falanga nu tato la fanga. Ia ole we lalo mo si le sala si. O ala toia fua tu wala to fanfanua ma map. O nga avele o map ia ave ole ADB. Ama ye lutu pe ia lela ama lo nai. Ia e benefit ya la to alewa fia ia tato ainga ma tato nu ma la fanga la to fanu fanga nu io shau pa bo ngatu le ma lo fa taitele lava faya langa tu sai mal fa mal manga mai a mes fo ile la sunga sa ile tato ia ile ma wala ma no sa o te sa no fa la tele mai fo ipa we se me pa o ia faya langa ia ai fa tai ile ai whaftai o leo wa mau atu. O leo wa mau atu wa e tauna malama le man wa Samoa. O e olo alalam papa au Australia nei I mea ye tupu ya tātou ina. E pei fo ya tātou ina wa o te ilo. Wa telefo ina malama ia Samoa ina. E ala le tau VIVIIGA le alu I nuu malala fanga. Ia saunua mai pea o le mata whaalonglong atu. Una whionga ta pau fastina. Ia se tu lava noa ia sau te fi saunua tatum ta upu lea. Tai vai alanga mana ia lau pa manino ina baenga lea
se le ta ua fa fumanta le la vale si le fila tele le tunu I me se lava e o ai to malele fa fonga mai I le mele tupu nei wa ma wone ma fa ya langa le wo bo tilo va ai I le matautia male o ia o ele o ta tele wi yule mate malanga ai mal tato wainga for SSIT o fa to ni tato vi for le village educational unit ia o le mena le u mai nu o le wa fu saina ia uta ele o le malo ai o le mela la fa mai ia le malo el watu le ulenga nu ngata mai ile mele ele meta o le vau o manata de vau ia o ngatu la ia tu maunga o ngatu atu maunga ia o le we salasi wa val meta tu langa le watua o ila fioanga mar salasi awole tu a oile si fio anga Malaysia fio anga ai tuai por masani na sai ai a watu le tatou fio anga nei ia o soi fol tuai a por monga yo a lu Malaysia tu la le sinu la yo ia tua oile na a le o le mele wol tu terminei o le wo so le sala si e tua oile vale o fena ia ni fanu ni malo il vale io por sili na le tu va i terminei a esa we ma fa mtelanga wa sai se tastio o tama fa na o le fio anga o sala ilua e fainga luenga la ku kongo le LTA o la tole ya le kongo le ia le o le la kongo le traffic o le mori maula le al tamane o lo yere polo ke tilima tsanga o le tama fai mai le moteli sala fai do tama tuai o le tama fai ena fai ana mori mau tenyo tu tato video por video ia pele malo fai ato at mai ole fa watu le wala ole freeway no tu mama eu te le tonu la le vai o le ala al fanga e le vai na le fa mai o le uma le malo ia tu mama nei e al wai ia le freeway e uma ka tia ole o tu langa ia na sembea e alo ia ile fainga a le wa ave uma jalor salasi ia na uto si fia e o foi lai fanua le vesi ai ile fanua este tausi pe le sa lisi lalo le weste le company meni sila ia o fanua nei ele fa pe o fa tawa le malo pe na fa tawa este tausi ama ai ala le lisi o le ko yesi wiste ke ni e como foi i fanua o fio anga manu io ala mele o tupu e o wa ko meki lava fangua ngi lalo por sala si mela na le ufi na we neila e o ko le fia masama tau le wa watu la va ia le sala si ia wa fa no le ala ku no malo la va el malo wa ta tauna tu muri ese ia sama tau ia mani si foi o fia nga sa motele sala fai o le la nga we inga ia fangua ngi le wisi kos no fangua le malo io feana iai papel fata mo con mone risticos a maea io o tanto foi con tasla na veso igualmente io a papel le usa no fa ya langa o leo le pisinisi tu mo oti va en ale io fa no uma sai dalo le risticos o le risticos le wo la uma compagnia va en ale ia mo fa funga ma ola ta tu ia ma tautia le tu langa le wo te nei ile telo ai talafu a le guarantee o mai lunga o fanua nei o fio anga manu ia ole su swift te to net na tu sai male pa manina pa la tele ile tulanga pa manino ina sa no tu fa ya langa ia malo sa no sa malo fo ia le the life ya langa se these guys make me sick mo kwa ia piwa mongong liang ma ko kongo le studio le ngai fa nga ku ide ye le fa mala lamba kongo le me ma fuenga mo musu na malo e fa nga si media vai kala ya opposition ya wa deska ko ikuanga ya le wa abeo lua e ka ko ke o ke le fefe ke le ma ka kala me am kongo la kongo le fa ngo ngai ku la ki dua sa ngo mai se mai ya se media sao le kele yo me o lo FIAFIA ai mama ko ese ama ko ngai o le kele o kala se makala FIAFIA iso lunga o le poloka inga le ngai ya la masa salonga o levanga ya ele ai mase me o mai ese leo le SSIT ya wa le opposition ka ko malo
Nea nga o mafau ai. Kua kwa se whangoa si ki rua sau ngoa mai. Si ka koe fo ia le sala si. Lea lawa mangingo aku whaafonga anga le ATUNU'U. E le o se kampangi al malo. Ia po se la fu al malo. Ole kampangi kua maoki. Lau inga ole pisinisi. A lea whaafewhea. Lea se lua whaakakau. Whaafewhea le susunga ia tula epa malile ngoi. O nga ia whaia whaapese ku langa. O whai se kampangi a wala me ngi mea lofa me aku whafo. I guarantee ai. Lea se lua fufua iai le kulanga. O le whao mea po le alofa le ATUNU'U whai le tūlanga. Wow, le loko le ako ngā mea le. Le whukua mana masao ngei i le mea langa i di kaka i le tamaita ilo ia i Unisaporo. Mana mamalu fo i le tato SSAT. A mese lava ia o lualo. Ua taatia alua ngā luenga mlo business malua inga. Le te leo le mete, te loa a fia, e whai mātou whanua, te loa mātou whanua le lalo le mea leo le. Le wiske kausi. Le ngala wa oko meki i lalo le malo. O ke wakuro le sio malanga le o la kua o saolo e wa aipo po oko meki lalo le malo. O le mako hafke lea whakonga. Ai le laku le sikako fesiri. Le kulanga lea. Ka ki mga mangua kako i ke walu ese mare i le ka rua le ka pulea. O le kasi la lea o po department po se kampangi o lo ave lalo le sua le SSIT pe o ngā iai maka pulea. O le vaenga lava le tasi whaialanga. O le vaenga lava le tasi le la afia ma ele le afia ma kampangi lea. O lea lai ko kongu le sui lea o leng wai. Le loia sili kal wai. Le ko kongu le kampangi lea. Ia, o lea lava, o le tasina ona, o le director, o mayor director, la tau ia e oninga le company whapisinisi, ia o le tasina sui le sa loia sili, le sa sainia le tula fono hole le o le whaamauina o pulo whanua po le LTRA o valu. O le tasina le liina le sa sainia le tula fona o le fo e ai tonu o pisinisi le o le company le o le au mua a minkleng wai so le oke ka uangi kangaka le ara lofa soti io o le atunga lungona le ia o le matu tingalu ona o au foi o ke no foi fafo ke no foi Amerika ai o to tilo mai malo ta lofa voni tato atunu i le faile alo lofa la vani tangata i ne o tato atunu le fai pongisa le telo na tato tangata o matua i le mamalama ma le pongisa le wa mata nei ona na malalama ma feala mai ona o ye se avanoa mato te felo ia ona o faina le alofa nei o leo o me vele upa palangi o le the rich getting richer and the poor getting poor so ko nga menga le mo wai ia o leo o fao mai la wali ia benefits ma manuia ai polong ai ana ta tangata o le mele o me fa pene o le afia fo ye ni ta to uso ma to fa fina lo papa au ya tunu ifafo wala to ya le so soni mai se le ni nei Samoa nei la tatu tangata ia ai manui ya la ori ni o la to ni le fai la mio le ma o le kriri po le mana o tele mana o mea ia wa fai nei o le mele e a nganu la wa o tatu tupulanga amuli o tatu tupulanga ia luma awai le polis futa sanga le la o le si tols futa sanga le si limas futa sanga ona tato tupulanga o tato fanua ina ia puia wa mamulu tato fanua mamulu atu tato la wele nei le homeless le aingi me nga lue ma develop ta panau ai am fai fo na me ma mo e satulanga nu wa tato fanua ma la ele o inale ma wele nu o Samoa o nale ma wa awa lu se ele o le sana nu o le to ai se tulanga na ya Samoa ia faftai ma lo lava e ma fai lava fai alanga na e famanga le APP le tawa o se ngo se bank po se ngo se ATUNU'U
Ia whaftai o le ADB. Ia lona wha umi o le Asian Development Bank o le whaletupe. O le whaletupe lea... O le whaletupe Asia. O tangata Asia po tangata ia Indonesia, tangata Sainga, Sapangi. O kanga umai o ninga le whaletupe lea o le major bank industry ke le lava. Ia whapena le World Bank o le whaletupe le la langi telewhai tangata Asia ma tangata le itul ia le west side la tau ti o ninga. O la tau ia o whaletupe ia le ka lue ma Samoa ma le malo Samoa la unga menga o la tau tupe. Se ma faina e wha na ma to e wha ma tu langa lea le lo ia na mai e whaletupe ia e whia lea o tupe aina to tongi ia lo ia na mai. Tupe e whaletupe po tupe le ATUNU'U. Ia whaftai ona o le taluai ona o le tulafono leo le LTRA, o le tulafono whapisinisi, o le tulafono na whawhau e lo ia ma le whaletupe le ADB. Sa to tongi la el Asian Development Bank o ATB ia miliona milione 2 miliona tala sa tongi ia loia ia mai Australia. E la ko te tustusia tu la fono ona Australia le system for le ka le torrent po le torrent system. Le sa fa nga Australia e SL ia na tangata fo ia Aborigines. Le lang apply mai o le apply ko le system nga le LTRA wale ko tongi fa le tupene. Ia te tongi ADP ia lo ia fa pisinisi ne la to tustusia tu la fono le fa nga ni Samoa. Wa SL ia ta tau le wa le torrent system nga le SL ia tau na ta tangata. Ma le to inga to ai to no fonu au ai ele malo ma tangata le stala ina fonu to sa fa mama titila le lo manino tu langa le o ai na pasia la le tu la fono pe fa pe tu la fono me ia lo ia na pasia de malo pe na pasia de to valu le shareholder le salasi o le lo fa le valu wa se o lo fa valu le sa pasia ai sa pasi el malo na pasi al parlamento la toia o le mela na lefi na wai la FIAFIA sa o malmato SSIG Samoa maloia le la mato ke finau ona o solitu la fono le tu la fono le o solitu la fono el parlamento ona tu la fono le LTRA le na pasi la la toia le ovalu o pasi ele o soli favai ona o le favai o Samoa ngale le article po le vaenga tasi o lua ma le tasi o iva o le tasi o iva la ele ma fai ona fa ATUNU'U le tasi o lua o le tasi o lua le fa ngale malo e fai ai awala pe amna mia aiwa o le tasi o iva le fa mai e tau ona palota ina e tangata la ATUNU'U mai la toie oni ai lei pasia ona fatua pasia ila ia ele fai la spalota ele fai se palota tangata la utele la sa lutasi o iva e tau na palota tangata la utele ia mau le lua vai tolu po le silia tu foi ona pasila ia ale mena na fai la uli ia na o ala ko ia pasila le lua fai mal pasia al parlamento ia wa o le mena ia o le parlamento si la fia foi tatou ia Samoa temi nga le kasi al paki e nga le HRPP ia ele fa fela na pasi ele se tuangai ia e pasi ala ko ia wanga kasi al paki o le illegal po le unconstitutional ele fa tu la fono ina le pasi o le tu la fono ia le ala fa nga la o le tu la fono le e se e fa no na tangata o le o fina ta to mo Samoa ele ia ese kula fonga le langa ele I pasi e lunga fa vai ele ia ise referendum ele ia ise palota tato ATUNU'U I la to ia e ona fanua te sa fa mamatla ma lo fa tai sa o te fia sa no fa la o tele I fa mai sa o tabra sau ai wa o ese me tu pulang telefoni oh ia por mea wa susu sau e tau mafa sanga fang mai lima. Sau. O se palolo ho. Ia, silinga noa se koe viri sa. Ma lo fa tai tele lava fa ia langa. Ia o te tal tonu
o le amanoa lelei lea e tatau ona maua e outou I tatou a leitio ina ma ALALEO ina ia e pita iane whaanoanoa le loto ona I le maua stou avanoa I lunga o ALALEO na wa uma foi ona o iloina ia I le mea na e tupu I ALALEO na sa talanoa mai ai foi se tasi foi sa whasalau na su mai ai le inei matau whiro ai ai la ngona I lava le alofa ia o tau ma tatou maftanga Lewa toe online ia sau o monta mafaso o palolo o le mira Australia po fiete solo ai tu li lava oi ya o lewa o malo lava fa malo le alofa le atunu fa malo le tu atu ia lua o nanga fa pena ona o si ele taulanga o le amiton ia faino fa pe atu o lua to manu le atunu e fa leo o te mai e tau ia le ftalenga ia la wati mai sapoto la fai I le fi nau vole ko ke au fi ngau mal malu tu to Samoa o le sila tu langa le man so sau lunga te fi sau no sau tu langa le e le tatele me ese mal sarasi le atonu la ngale ya okay o le sarasi la fai lava fai alanga ne fa manga mai le sarasi male mea le o le NRME le fai yao o le ko lua le la so ko inga le o kampangia ko lua malo oi o le fai le sala si o ame ia ole MNRE ole matanga luenga le an malo min ole tanga luenga puna oa ma le environmental hole le o la tua ia whanatura ma tūlanga wāo. O la tōla le o kusa le la koe merge pe I whakasi ma salasi kampanila salasi leo whaanga e salasi le wanga ia. Ia vea ma trustee po kausi whangua ia la koe whangua ia le kase I mai konga salasi. Le peo whangua westete, whangua I o tafua iuka I lungo maunga. Lea la wa o lo fa ngala e sala si le tu la fono lea le stala I fonua e le stala fonua ono lo le stala o MNRE o le mtanga lunga le malo le stala I fonua per mena lo so ta ia le sala si mo le MNRE ono o le MNRE o le Ministry for Natural Resources and Environmental o la koia lo wa la ko umia kula fo la tole ka ngapa ma tu la fono le malo o le la fanga sala si ela vanga e trustee po le tausi me la tu fanua ia o ila le MNRE o ile a fa pe lisi e sainga ia fanua o ngalu sa le lisi le kupele le MNRE ia o avelo le MNRE le kupe salasi o kuso middleman le MNRE le salasi malisi mameo o la ko la ko ki fata utai lisi ia ngale mongo al kupe salasi ia ko kupe lo sau ia mo ia no pena ia o le salasi la o kupe o ngai ngu mangai ainga o la ko ngai kaunga o whangua ia kaunga maua mai I le kupenga kaunga o ingo ia sainga po ai lava ave ngai le mele le NRME ia o ngā mai re ngai I kupe ngai kangaka a lewa ave rasi mai le whaingo whio ia wastai o le MNRE tu so le o la tule le te un sa no fo I fea langa o le middleman o le tosi ma vaenga po trustee le lo te nei man tu fo le vaenga te yei a fa pelisi o le gasola le fai fa mal no le tit ia kusala le mesa yei e fa ngai e sa o ainga e ta o tosi ma vaenga o ia sa trustee I fa nua pe alis ale terminei wale na fai na to fai sa o sa lisi fo ile a direct ira investor pe e para moa o ma investor e alu uma fanua el kamana dia fanua I po investor mai fa ele scala mo bolo fanua ile lo le mari ia na oso mere menari o le mistala que ele stala bolo lo ile lo mista o le mistala
o ia lea o le wa trustee po le tausi mavaenga le po le tausi mea le la tausi lo panua ia no ia la o le tu ia se leo o i lo panua a le a bioloa ia le minsta male investa o fea la se toso ai so ia ile u le lisi ia o le ko ia o tu to panua ai e sa mo foi e sa o le tu pe le mai investa sa fa i de tonu i le minsta Hato asa uria ia oe, eu te leilo a whape sawe afe, i le masina whaate te inga, i lo minga la pe se lau tala sa i te ailo se lau o malo, i dalo le menawi. Pero tūlanga nā lewu i le te minei, e le o pue tau si mea ke sa o se ainga, ai o le emanari i le wei por mista. A whape ala whaate te inga la mtau tia, a mai ala le teimi i le whae inga le mista, a tu ai minisi mista, le pera le la wala o i whanuni ai. O si te lena le ye kinei. Tau a fula le sinista, lo ngi ala, o le la te tuan se, o me la lo minista, le po uaro ma le sinista, kia i whanu umai ngane. O no tau tia lana tula puno le i kunei atia rei. O no tau tia, langa ele te mawhai, ele e pei o logo wha ngai lo le vaenga lea. Ia le neko le torrent system. Le torrent system, mo le sila fia lo tele le TATOU. Ele ma finally stala a toltu a inga lalo i le foreign system. E na le tuatasi e le stala ina le tau whanua. A sa pēla e o le te la me mau i whake. A le walu le matai e po oai tanga totu a inga le inei. E le matai fo ia walu le stala i lalo i system le al malo la mana redisi. O inga la ua motu uma ia te tau a le asuli ma feo i la inga po whela wale te ei. E creo que isso fa mo te sa ue isa ue ia whanua lea. Na o te ngata le au ia i malana whana o malona to lua. E a ia i whanua lea langa o lewa umana le stala i lalo torrent system ia po le LTRA lea. O torrent system ia ngai kuksiri fia o tunga i Auskaria. An whanau pe na pōn mai te tonu piko lungo o Queensland. Malanga mafua. Inga ia mawhai o ngamoku e sele pule ma lea tau. Anai tangata aperiti. Pai whanua o neiti sia po tangata anu moni Australia. Lala me o tuku. Ia lewa o homeless tangata aperiti. A lewa nalo man malo whanua. Nā tō te sira fia le leia. E o wharai maori ni sila a whapela o homeless o tira maori. Au awe umal malo whanua. Ia. E o ia wai. Ora me hola nā tuku Samoa. E le whapela tuku te metasi. Ai whai maalia wai le stalalo whanua leia. No winga wai lalo le malo. Ia o nā matalola ia e umalo de tonu whanua nei. Ia tonu lo male tax. Tongi le land rate. Ia oi la le milionea nei a inga Samoa te tele whanua le tongi tonga umala wani to inga tupi. No winga la le tongi whaula la ia i tala futu whanua nei. O toso le malo i umu tato. No winga la o lo kula Samoa le meto le homeless. Ia, nā tina whamama lama whalau e tela wahenga lea. I le mustau tia o le tula whono le LTRA, le tau whairita, le Ngāinga Society. E malo. Ia pēr mai tela tula whono lea. Malo whaptai tele lava sa au whapea fo e whaialanga. O le walewa o na o mana o i le taltal noanga le e wha e lunga o le ALALEO nei. O na o le sa tātou mafuta i le VIIU i len tātou malanga atua i Samatau. Na o whaalongo i o ke vinga ia to le fo o te mana o wha ea i lunga i a wale le whaafafonga ato Samoa o i nei Australia. Pe malama la pe le fia malama. A le ua umana whaafafonga ai i a Samoa i Australia i le mea le tau mawhai i ai lo i a le SSIG. Mei se fo i na lua sunga mātou sunga uma o lo tau aktoa fionga o lo tau ia ina. Wai o lau sunga whaialanga ia e te au mau i Amerika, Utah. Ia ua e malanga tu lava o lau fianga lue. Ia whapea fo i lau sunga sao ia o nā fo i watu ua lava tātou ia e au maua i nā o no lau fianga lue. Ia talo e uwa aia kua wale fiafia tapau whaasina ala atu atu o tapau. Lei e lau fiafia wa ova aku le fiafia ni ngano. Wa pe walanga o tapau whaasina lea nā alu ia na sao wha. Ia o tātou len tātou malanga. O te sau ala malo uanganga o te mana o wha leo mai mea sa tātou talanoa ina mai fonga lo. Ia me se fo ia tau sunga. I lunga le ALALEO nei a walfa fonga anga Samoa i Australia. O ke le ialu le sau wha inga oru ke la unga.
ngor ke la un so pa ol meleng ele tau sala la ke ele ngale madia ma ya wa kwainga mai dunga le media le SSG ya ole se tu langa le tita o marta to fa so mo de nepo no tu never for po Samoa tu langa le la tato se le termina mata pule sala si le vo tau va bala mai ata tau le fa fonga anga le tunu le fo fa fonga le tunu a misine pokalame nei painto e ko ya no YouTube ko e palongolongo le so fua so lua so lulu si ya o kula vai le si vai aso le ko fa wa ka ka pule le tu langa le vo ngita to SSIG fa ya langa e ma fa ya na so so ni me tu langa le nei pe o le te fa longo atu wa pe e lua e SSIG me fa na e fa manino ina le tu langa le apole ale le sa o tu langa le wa le SSIG le va le wa ma to tau tua le SSIG le lo te ia te mai tai o NASA ia le fionga o NASA Unisa Polu ia ma te mai tai fo yo choice ma fimono ia me se foi lo ia lo ia o le si tu langa le te va ile le ia le manino le tunu pe o se va nga ia fa ale manuel malo po no fa clash me le fingole fina sa no tu langa le fa ya langa mas foi ça langa Mike yes I know my sao pego tu fale yes I know my sao ai foi wa mandiu fa ya langa ya le tau mafasa no of pololo ya va sai le va en ale wa esa no e tu le fo awoni ye se va en manun wele tu au ma pape fatu na ilo tu fatu tua ele society Samoa au mai lo tu fatu tuanga ele tu langa lo ye nei ia e ia lava fo ia pola mo tua e tau fo ne ye ni fa pitau ele fa pe a mesel femini o le wa tu la kai le nanga a leo le la wa o so di fa pitau ile ya ele fa no si ai a mau la volta tu sa futi man mau le so wai e tono lo tonata lai le tu el sermon ai o le vaenga le wo fa vea so ilunga se na se fa ilani ya male tu langa foi o le so fa mai el sumo fo ya e ko agora ya o ia le sa fa mai ta i mo ya mo le si le fiel dan le cropo ya por eso sai ki cropo ya o le sa te fa ile skala Atua mai le la ranga ale mela wa tupu ya wa ese le me wo ye le drive le ko drive la ga pe o tu la no le te ni so wa ka potato soup o ali fa box le ko o ila na ma fu mai na crash ya tai fo wa ta tam fa ye se tai yo le se te mala tu ya i lo sin fe se inga mai la le temina leana te mo fai fu avel fo tuanga ma le o lalo te di se ta in singa ya aba ai ni ti lo le sua fa nam lo ya ai sale te li se fo tuanga o lela wo ne te ni fa ngata ina wa tu sol fa sina te lo yo tana tua o ira le na fa te ai lo ma fa malo sia mai ele por mai no pe ko le parents o la tola ya le na forma prima tola society fogo ai vai no spau maltene suama rila mea ya mo pepe la toni na mata mai la ve ai male yo mo ya na mo po trenga na mo ya o ila le na ma familia o la almente pai de ina y el cielo sete ina ia ila do ele escala fa independent ya le lawa te fo na yo to na o to walwa to ya pa tu tas Samoa tu tas ila to fu ila to escala ya ele to ya mai la le parent luma anga ya ta to pa wala le mea ya tas ile aunga ena ye fa tas me na isa o le lawa ile tu langa na
le la te mo pai pela ia sunga ia e la te ia po apara yu e fa wa pe lunga la ko na pule fa maros le la de ti mai e mani usila ia nai va e ma ko ia ona ole tulanga la ole fa maoni fo na ma ko ia na la che fa marsia la ia le tulanga o ai inga ia mbatula fono e le tau una murimuta ia so se mafutanga e so se yete e pei fu so se tunu e ia le me ka ole constitution o le fa e follow mai por guideline ia ole ia la e le tai fu je na te ni via por lenga na mo agora ia ole usta ia le fa le ole mafuanga na le se fa malos ia alela o te vatuale sawa e tamo fai la valela o ele clash la le tamo fai mai ia ole tami Atua olena fa au tatou ni Samoa ia ma o tongo la fo mai chile ala me o tu tengine ole o sta fa tu ina la ngam tu ala lo play e tamo fai mai na lo fa tasi lalo ole pena Atua Samoa pa ula va tu la ngai ai ia nga lu no mai mo Samoa ole au tu ole au nga o te o Samoa ar mele o tu ia le o te u o fai lo mai ole la sui ia le loia ai e me fa tena o ni tauna na play no tono eli kolai si mo mai le fa pete o si lo ia le fa o mo fa mau ni to ia mo si le que le ta ni ai ni no me uma malo e de o te me fai con te tala ia se SSIT eli tala ni ai se ala la te fa fai va pete ele mo tu se mo tanga ni SSIT o le mo fai o mana lo ka mau ni tasia ele está la mo mola pa aloia ia mele no tino lela o manino ai mantua ole tele fa pepe stala o te no foi a via ele tulanga ko le lo io lo pa nai nei e per fai lo mai lungo a point failang ia ole sa nga lu ila lo le sa por lo e taula o na usta io mo fa ma vie va nga ia patu ia si tulanga fai lo fa la weekend ai pete ya ne ole wa lo fai lo fa la weekend ele fa ma dia email tu la phone ole tulanga na mo si tel tato no ma fa sona mo awa nei sa ina i se manatu le fa vaia e ma se mele mo tinoa pa wana sa wa tu lalo mo se no di date no tato se ma mali ma tato wa amertao sa mole wa na mo tato fa mo le se suma lua ole tu la ia le sa poru lo firm mo le tato lo ia nei sa mo wal tato changelo no contact nei malosa pamalo pai alanga pai na swani ale to 5 minuti toi e famma tiri le tu langa e la le na manatu aiwa e susu e ta pololo ya e lo e vai na vole langa on mele i kasui e fai mamo wa ku kasui e sa no ia fai ala malo le la fa popot fa tai la sa ulsa no le ma to ia ma tu te alo lo falava i me o tatou so ia le se tu langa o lo ma to i Samoa e kasi lava le mele ma ko ke focus ai Samoa o le tu langa le o le tu la fono le ma o tatou tangata ia e ma to te alo fa o nisi foi tu na o tu ainga ma tu ainga se o lo fai ai na uso e ma to te le o pole ai ona o se o mai tu langa o te alo fa la o malo la tunu o lo fa longo ia ma se foi la tu foi fa longo ia no ma to la tunu o le ma to te alo fa ina ia e no ese mala maanga i na yo tatou tangata i le mele tupu ma ia au mai le anganga i Samoa ai lo i fafo mo pe Samoa le tupu le me pe sono nga sa a matou ia e matou te le o lo ia se matou nga fole le pa fe fa tau ia ti ai pe retaliate fo le ia nei me ona e mai ma vol TAIMI
Ai le fia alu le matou malosi ma le matou galuega ina ia tatou tagata ma le misiona le fai Samoa o le mea taulia lea ia tagi nei o tatou tagata ia ae matou te alofa atu foʻi ina iuso ia ma ona tulaga foʻi o le malamalama pei sau faapopo atu lea ia faamalo lava le fetalai tonu le foʻi o faafofoga atu le aufaafofoga lenei po ia malamalama lava se mea ia o le tulaga o le tatou Maota o Viiga ia po le Jennifer Foundation le ia faamamlama ia ma faamalamalama lelei ia malamalama le atunuu ia lea foi ua amai ia le version mai saʻo lava i lufofoga faalologo le atunuu ia e leo iai se tau i masui po se faatau matau foʻi ia uso ia loo agaʻi lava lua faiva ia uā le logologoiga o le atunuu o mea loo tutupu totonu o le valea iai lava se tulaga faapeia ia tatou maua le loto faamagalo le agaga saʻu ma faapea lau fetalaiga paialaga ia tatou maua pele o la foʻi uso i o le SSH foʻi latou foʻi o Samoa so faatasi ia aeao foʻi ona malalama ia o le galulue faatasi o le mea sili lea o le igoaga o le SSIG o le galulue po le sosoo faatasi ia totonu aoga foʻi lenei faatatanoaga ia tatou maua le loto faamagalo ia faapena foʻi le fetalaiga ia po le afioga foʻi a ATUNU'U ia po le fetalaiga foʻi ana malaulu ATUNU'U ia aope ATUNU'U ia talitonu ia o le nei foʻi tamālii ia o le e foʻi lona gagalofa i le ATUNU'U e te manatu ia atonu e aga foʻi tatou faasoa ia e toe liuliu e foi tofā ma le fautaga e mo se lelei tatou maua lotu faamagalo tu foi la uso faamagalo ma foi la uso ia tatou i Samoa a le agaga o le faamalo le pokalame lenei po tō atu le pūlau o le tatou Jennifer Foundation po le Maota o Viiga ia uaga luega tetele tele i o mafisili e ana mavaai atu taimi i o mavaai foʻi i Samoa taimi na ua tuneva le po na manatu la ia la faagata i le tatou faasoa e toe fauau le vaiaso lea ma mamoli e toe faamaniaga o le tatou SSH totonu sini Australia nei tulā ia iganoa saunoa faauma le ia nei faafetai ia nei po ia vele o lea faatauvaa ia mamoli atu le agaga faafetai tele lava ma le taele o mafatu me se lau faafofauga ia ulo tautala ia o nei ia pokalame o le faapenana e toe falogologo i le asogofua ma le asotua se tau lava i le sii aso sa ia o afuini mea o iai ia e molimau lava ia malamalama ai e iai le salasi le iai e le se kampani o le malo o le kampani tumaoti ia au le taʻitaʻi o le malo loo iai lona se totonu ia faapega foʻi le susuga ia legawai po le saavea malo ia sili mua atu taimi na faitulafonu ia o ni mena e loa ai o le matoa tele leva le faletonu totonu tatou salasi ia ma faaogā i leo leo le NRME e fai ma lakou e karanti ai tele o nei mea ia au nei mea ni mele saʻosaʻo ia leo ia maua ma ganoa se tali o tatou tanoaga o loo i le atunu'u loo faafofoga mai le atunu'u ia Samoa loo faafofoga mai ia oe e fai lou filifiliga pe te alofa ia Samoa pe te alofa le lumanaʻi pe te alofa i tatou fanua ia pe te alofa i tatou matua e faatasi ai lou alofa i le atua pe o tulafono o lenei aso ia e lofa i le atua tu le fagamuamua lava lanā e tuatu nei avanoa i faapinanu faatofā mai le tatou atunu'u te mo fo tatou avangoa tatou talanoa toʻafā ai i le vai aso pe alofa le alua e auli atu ia faafetai ia o te faafetai foʻi le malu le atunu'u malo lava fogamalo lona saʻi faafetai foi a o tou talosaga ma mea uma lava sa asosani mai ai ia i foi le faapuga foi lele o le isalaelu monu ia e tatala lona faamalama ma tilotilo mai ia o taimi nei e taukakala faamalama ma fesoasoani mai ma saui nei tatou galue faatasi amoa le avanoa e faamalo faatofā ma faasoifua le mamalu le atunu'u ia malo lava ma manuia faasausau ania vai aso faafetai ia saʻu ia moni meia o lofaaga tatou faatofā ai faafetai lava faialaga artai e mole tolo faaga mo le ofioga le tatonu ia me se foi tausala le tatou alale o se ole malo le manapaʻi ia lasilasi le tatou nu la sai tou faafofoga mai i se naunau ia tatonu ae le atoa lava ai e o tautai lona va'a ia ae a faafea pou ia fala le gana so le ia avala sa matou temataina ma te maʻoenaga mai te fa ia faialaga mai tapunuaka ia le seitoi na le faadani e le ia matou totonu mine uma na o le tua e ou manu
na paula wal tulanga lo faida nanga e noa ma se tong ai ona le lo famon ya lo mata mafana mo le mona isa mo la na wo wa ya inga ya e malanga mai tong faida ni misiona ya fa te tele fulta no lo la fo ma mai ya ma fiso swani mai ya ma se foi ya total sana malta po inga ma mai le yo lenga ngana i ma to nei fain tala le tua ya mai se foi o fonga o tama chai mari lo ya lo fa le ina lo tatu leo ai mi tele le tua ele se ina ko ina tana to ina to ile tua ya email le umo ya fayam sa mi mo tatu ina iman mi ai mauri masao la o tama chai le fa mo lo ma le so tua sa nei mi le tua lo fion al faton ya mai se foi sal na ya fa pa ma anga man fa sa ngala tu pa so ya mai ni tu la ya Soi foi. Ia le sa o pole a fealanga ia ole a fa tele le vol fa malama no salo la sisi la sisi o mar vai ala wat le sisi fa le fa malama ole a ke elo ia si le kudunga le 90 mo kwa ke lu malama funga mai ia le ia man mia lava fu fuanga neva ia so fa tele le ia soi foi ia soi foi ia soi foi Lo suma al fami no te ua te ai nei le tu lai valu ia na to fa fonga mai Samoa fa tal no anga fo i mana ia tatou sui e po media mai Samoa la ua le o lo nga lulu ia wa fo i liputino tala mai ima o ia mai se lava tonu tatou ATUNU'U ia e pei ona feanga ia i PELE SSIG ia male tangi male malo ia ai tonu ia o family ia se met pisa no e ta pesele se ka melo koko ila lo mo lunga ke lo io va ai kwa ia ki o serious alo wika i me mo fanua e ka o fa lo mo melen so ngi na le melen fa lo ngi e ko valu le memba ia la ve mal palembia lo ia sili ka luai e fa fea il ngoa ng fa me fa pele ATUNU'U Lara ko nga ka o mede. O le tūlanga lea, se i tāo pia i wai e ia tangata ia o ngā i POLOKALAME lea. E ngā lea tunu a kōna. Pei fo i la o le aingo tamau sia nei o tamai o olive. Ia wa o le aingo o le affluence. Le ainga lea. E la la tau whanua i papauta ia whapena whato ia mafia matu. Ia a ole i maliu la ia tamafo io na ia tamai olive ia fa pe latina lonatina o le mana o mana sa o tupe fa pe e fua va ku fu fangua e fua ile ia o la ia walu lo ala u yesu e wa tau ia sino mal mala angai e me ia langa salisi ia ne songi mako fangua mako ainga i lava i kemi o ia i fungil song ia malo wala tulo in MNRE la le po le officer tausi mavaenga wale ngonga fa sa mo le sa ngole le tau tau mai fa ya langa le ngo le officer tausi mavaenga o inana le MNRE la inana ete halu ye ina o inana ete amai ye ina le fa tonu ngai fa ye nei ale me ye e mai etu sa o fa totongi fo fanua vai fanua ane nge ka ofi ai i le mele a wa le umi fo e ta ofi o le telefo na le alu lunga le pili o le NME ia po le ofisa o afo tausi ma vai ia e wilia ka ia sta pese fo mai pese le foi pese fasto au te no foi de ngonga pese au te no foi Momolia tuai fo ila lo faanga i le media am Samoa i le TOFI AFIA langa Mike tanumasa papea fo ile sunga ya sa au taloto o Brown. Oh
si fonga matangofia o le fai pese ale e whakasa mai fasto o tai pe ono o tō whaafonga mai ina ua tai luas funu ma le iwa minute o na tāle o le itu la iwa whaafonga mai e nisi o tātou talafou pe ona tāpena ina awala o whaafonga mai Samoa. Whatalo whaatu Samoa ila whaasausonga li nei tū lao le pō ma lo le soifua ma lo fo i le folau manuia. Le asa Samoa mo le nei whao no ve malua fese fulu ma le valu. Wato e tasi fo i le masina o te toe whai uina ma le manuia le nei tausanga i le alo fo le atua. E usi mai alau whaafonga o nisi nei o tala i meo tupu tau tupu a walau whaafonga anga. Wato e tolo po ina ne le whaamasinonga sa alo atu ia i le whaala potopotonga Samoa so whaatasi le lalolangi po le SSIG Samoa. Ma le whai ngā mālolo i ai nei le whionga le palemia. Ono le tūla whono tau whao file e TRA luafe ma le valu, e winga le moke si nātu o whanua tau Samoa, i le au whai pisini si malangatu i whafo. O se whamasi nonga tumutumu, le aso le mamalo le ATUNU'U e sa tapua i el whaala patupotonga le SSIG, ona o ala tau whanua ua o atu i ai le pule a le whai ngā mālo o iai nei. E toa lima i lātou o lo whaasanga i le tangi le SSIG, le awhionga le palemia o le mālo Samoa, le awhionga le lo iasili le mālo o lo ngalue nei, le lo iasili le mālo sa ngalue mai le tau sa ngalua afe ma le valu, le li pule o le sala si, ma le pule sili o le matanga luenga o le MNRE. O le ala ua whaau i tua le suafo le lo iasili le mālo sa ngalue mai le tau sa ngalua afe ma le valu, o ia lea sa ia whaamaoni el tū la whono tau whaao filea. Ua wa ia tāta o tau lele yeui ina toi tolo po ina nei whaamasinonga, i lea so se fuluma le lua o le masino nove malua fe se fuluma le valu. Ai olo o malolo si lava lo ia le SSIG le awhionga le ngā whatasi, tio si sa polu ai ono. O le taita i lea, atoa fo i malifsasoa ni malo se le awhionga iau nasa iuni sa polu, leo tasua te le tū fele, malo ia umo le SSIG, ai mai se le tapua inga le a Samoa SSIG, ma le pati o le whaamoa mua Samoa, o se wa inga i malingi ai loi mata, le MAIMOA atu le mamalo le ATUNU'U ai mai se o le ao sina sina, o e fo i o le o whioa ino fo whaata vale vale, i le lātou tapua inga a o halo whaiva le SSIG, e whina uina whanua tau Samoa. Ia tū maupea i le whaavae na whaata atia mai ai e tua awa mawai. E tū sai ma le whaamaumaunga o le whaavae tasi o lua. Talo sia i le aso se fululua o nove malua afe se funu male valu. Ia momori saunga le muatu ia i le atua le soifua le SSIG ma le mamalu o Samoa. Au tau sa ili ai ni mtanga luenga le pauva o le vaalele o le Lion Air i talawhātai o Indonesia ni la songa fuana se mawai atu nei. Ma malili waila na pase se lau iwa sifunu male valu. Na whaalawi loa ai se saunoanga le ali pule sili o le kampani. E leise me o le AFIAFI i fua e malanga ila na waalele. E lima waalele le Lion Air na leilo loa ma afia i whaalawelawe. A o whea ngai ei mawhai ngā malanga i le lua se fulu tausanga ua mawai. Peitai o loo. Ave pele whaatuatuanga le pule sili i ana inisinia o ana paila te mana waalele. Ai ele o ilo alava pe ai se a watupu ai pe ale a whaafita huli. O le whaafesili te le lea i le pule sili. O tau mawhai e ilo inda tonu le mafua anga o le a whaalawe lave. E a watu whaalapata i ngai fo i le a whaalawe lave isi o tātou waalele tasi le Samoa Airways. O le masina LENEI atoa i le tausanga talu o na whemalanga i le vao Samoa ma o kilani i aso e lima. Ma le vao Samoa masini Australia i aso e lua. Ai o le a foi ua fuafuala na whainga malanga i le vao Brisbane i le aso sanei. Talo sia ia ia whaamamao e le ali ini whaalawelawe. E peo na mai tauina atu le amatanga o LENEI vai aso i vaalele mai Asia. O loo solo le lava le ngaluenga le VIIU le SSIG Samoa. O loo taita ia le awhionga le tamaita ilo ia awhionga unasa iuni sa polu. Ma isi o tamari o le ATUNU'U o loo ngā lulue le VIIU. O le
VIU o le Village Unit Educations o le tau whaamala lava leo le mamalu o le atunu'u mafio anga i le winga moni o le TRA luafe ma le valu maona ha afianga atoa fo'i ma le aia tatau anu'u mafio anga i o latou lava ele wato atele nu'u mafio anga wa latou taliaina le tu whaatasi ma le SSIG e te ena le tu la fono tau whaofi ua vevesi ai nei. Wa avea fo isa ili linga le afionga ili loia unasa yuni sa polu le tu la fono tau whaofi o le ATRA luafe ma le valu. Walia e ainisi o mtanga luenga sa ta ua mtanga luenga le malo e pei o le sa la si po le Samoa Land Corporation wale oto e mtanga luenga le malo a ua pisinisi tu maoti. Ai o lo pule alava le palemia o si o tatou malo manisi. Ia lo fangia pea ile atua le soifua o la wafionga le taitai o le SSIG Samoa ma le lalolangi ato au nasa yuni sa polu malutia pea i aolta mai le langi awale au aunanga o lo ofaya nei mo Samoa. Sa whailoa mai talafou le TV vai le vai asonei se fautuanga se tasi o tina mafatia ona ole maliwa si ona alo teines fulu 5 tausanga lona matu o le soifua ile aso valu yuni o le tausanga nei o le mafua anga o le maliwa o le alo tamaitai ona waia faonga ina le fua ina o le fangu malo si o le volka na ia mawaina mai lunga o penga tawhailangi mai ia ina loa le 5 selau meals o le mea malosi e tasi le itu la ai oso le maifatu mamaliwa i lava wale oto e pose lilo i le whaongata tauina o penga tawhailangi le toa telo tangata ua avea fo ilea ma a upenga malosi e whaaleanga ina so i fuo na i whanawiti la tau tele o iloa malama tele i leleanga o le whaonga ina o ia au nanga. E eile pese sa fatuina i seta si fatu pese whaapea e mana o Yesu i le whealafani no nofo mamafuta whaatasi a wale fetua na i pefe vai ai o langona na sa whaavai na ile mafutanga tu whaatasi le Assembly of God ile tu Samoa ile whamanatunga o le aso sa nei whao nove malu a fese funu malevalu e se fulu e kale si o le mafutanga o le ne yaso pa i o le ali masata ita ina lava le sunga ile funga o le ekalesia o au pasta tauloli ma le faletua ia ailini mo le fol fa malo le sunga fa fenga inga mo le ekalesia sa awai e me se o fa fenga pasta amo sa fa moi ma le lango sua le tina malo lo man malo ia ma wai se aso fa moi manu ia fo ile alo atu ekalesia ta itasi fo fuanga fa ai o le nei tausanga talafona Samoa i me o tupu taututupu a wala u whaafunga anga tapena ina ilinga no aliti e sawa inaya. Toi luas fulma le tasi minute ona tale o le itu laiva ia nato whaafunga mai nisi o talafou me o tupu o le atupu tautupu ia a wala u whaafunga anga Samoa ma lau whaasaunga nei tu rao le aso. E taluai o le tatou whaalinga ia in maftanga tupu matamali ano matamafana wa fasto tai sini au se talia o le ai e ia i vaatapu au pa ia sautua fafa Samoa o oe o le au mamala o le i a fo i e i vivia e le ai se utu vai tofo pe mawhai ona ia toe whaataatia se ala fuafau a wa o pa ia mamamalu mai le vavau o le au o le whaavavau tulo wia aingo tupu aingo nofo, aingo papa, ma aingo tawhaiwha. Le pa ia lava le ai ainga ma latou tama o tama fo i ma latou ainga. Ai mesele mamalu ia tu mua mapule, i tu au ma latou ainga le tai ma le va au fonti. Tainane fo i le motu i sasae ia sua ma le vai whanua fo ma ai tūlangi. Sa ole masare au mua ma le lau niu na sa lua. Le a fio whaatiu la au na matasto to fale ula ma upu ia te ole motsa. Fatulo watu le a fio le tu ainga sa. Le a fio i fionga ia patele. Tainane fo i le sui sunga o le au whainga luenga tofia le atua. Sunga i whawhia ngainga. O lo no manu. A wa manu i o Samoa mo atai au. Ai wa mātou valvalusia ai le tō wha ma le whautanga.
Ma mātou sāwalia le alo le mativa ona o le maunga o le atua isi o mātou nuu i fasito o taile e kalesia katoliko i lona taimi moa. Le afi o le ainga taulangi ma ona malae ngalua, le maopu o le tuia ana, ma upu i le fale fitu, po le fale o fasito o le mātou te wala au wha anuano atua i le topa ia, ina ia tātou a waifa atasi i le aso tu po ina, pe atusa ma le fuafuanga le ali i sili ese, ona o le maunga tāpua i le ekalesia katolito i totono si o mātou nu o fasito tai, o lau fua i e ala i se sele ni pa ia o le atau ao ina i le aso, o le amatau talia ina i le anganga mawalalo, ma le vivi i whaafetai i le atua. Upo le tusi, e sili manuia o e foai, na i lo le latou te talia. Wha moe o le atatou whiloa i le aso i le alofa wha soa mai o le tatou mata i le langi. Aso to na i mua te se malua a se funu malewalu, no fuanga St. Mary's Memorial Hall, kono Mame Road and Great Western Highway. O le taimi o le valu le taiao, sainia e le afionga i le lupe whaalele i a pātele kovia lui, maftanga tupu matamali, alo matamawhana o fasito o isini Australia. Ia o tainga mai ale wha silsilanga asia fio anga o fasito o e kalesia katoliko, pe ono to whaafonga mai ai, ina ua toa sifulu ma le vanu minute, ona tale o le itu la hiva, lau fionga tapa o fasina. Ni e fia moni atu ia lo whaanga ia i le sunga ia ane saisola, ia pe fwere sunga ia orange, ia o lo whapenao na tusi mai i tātou POLOKALAME. Ia te le leo po Amerika, ia po New Zealand, ia po Australia, ia e whaafonga mai ane saisola, ia whamalo lava whamalosi, ia whamalo fo i le... Ia whaafitai fo i le tusi mai. Pese fo i le sunga ia orange, le lopo i orange le ia tātou i South Wales le posi mai ai, ia moli atu le pese me o itanga, le pese le a lau lava ari. Ia ole ia lula ta pese a. Ia ai wile, ia la tu la tala langa le wa la pupu tatai. Ia ai moli atu lo faanga o le POLOKALAME mo Samoa VIVIIGA le atua e me se fo i le YouTube channel Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs i la sunga fo i ane ia whapea fo i ia orange ia mafuta mai me se fo i lato uma lava i lo fa i lo mai ai mafuta mai fo i lunga o penga te whailangi i Utah ia me se fo i o Washington ia ma o Alaska New Zealand i le to te lele au matamata ai mani e whailo me suafa mo le fwini la lo whaanga pe whapea lo fatele atu foi i le MAIMOA mai foi maltapu ai mai le fionga ia afa masanga tafinga ia whapea foi faltua ia o la itai mai se foi nei tau sala ia soi tamali i tau whaua ai ono ia whapea foi fua mata ai sua pesele mo oto sunga ia atu ila e pawhai ai mal faltua ia maunga mo lo fatele atu POLOKALAME mo oto Meste ai tu fine ia fua le ana whamanuia me POLOKALAME ia au te le isau ia pesele mai i tanga Is it a fight? Oh, love.
Toes punu ma le tasi minute ona tale o le itu laiva na tau whaafunga mai i le musika matangofie mai le ekalesia e whakasa i taanga i kalilaia. Mori atua i fo i lalo whaanga al mafuta mai e se au whanau mai New Zealand me se lava fo i lalo i New Plymouth i a Penny se ufale i a whapea fo i penesa malino fo halo me se la se au whanau i lunga i au kilani i a soifua i a whapea fo i whea ngai, Lisha, pele ngā tete i a ma fitu alofa tele atu mo o tau no fo i le mafuta mai le uso i a Savainaia puni puao pia fo i sionali i a Toyoti malo sa valinga alofa tele atu mo o tau to ale pai whatoanga awa mal no fo alo tama i a sa alofa tele atu mo o tau to wa mawai au kilani New Zealand se fo i lale no fat fo i Brisbane in mafuta mai fo i le huso i a Joanne i a whapea fo i tsunga i whawhiangenga i a Fausia se o tuangane i a Murianga avi i Savainaia whapea fo i le whalitua i a Saipeti me se fo i o ainga uma o i a Brisbane wanga noi whapea fo i whaavai ma le nofo alo e kalesia nofa tele atu mo o tau uma. Taluai o le ua le o toe tele stata i mi o toe ia ae mole atu fo i alo whaanga i le mafuta mai fo i o i latou o mafatia pia i ngasi o tino ta tonu fo i ia ua lata wha uma fo i nei tausanga ia o toe pau fo i nei o masina ma le masina fo o toe luana i masina wha uma fo i ngā ruengo nei tausanga ia lofa tele atu pia mo o tou nau wha Nau pea i talo i le atua fo i mani malosi a wai mai pea fo i soifua maloloina tātou te mafuta i pea. Pese la lea sao ni mai tātou insinia moli atua yelo whaanga fo i mai ia whauma fo i tātou mafutanga pe ona masani ai. Whaftai lava
Dengi tikeri, ia leo mo watu lo swafa. Tai lava le tusi mai fa tai fo tapua I mai veni. Malu watu ia o orange nga o apple nge. Ia me tasi fa tai lava malo lava le tapua I matato programa le nganga lava le Samoa so fatasi ia tato. Ia inga noa leo ta o mai si ui tato programa. Ia mafai ona fa to fai da tunu. Toi 5 minute ona tale o le tu laiva ia Samoa lo watunu fa pelepele le loto maleanganga ia I lava le langona tato te fia mafuta umi ia ai ona ua o fo ile si ui o tato pokalame moline yaso nei fo tato motunga afa fa leanganga ona ua pupu tato TAIMI ona o le fia fata waina fo il malamaanga Samoa ile SSIG ia olo ua Famasino nei male mamalo le tato watunu ile fainga malolo o ye nei le fionga palemia fa pe fo ile HRPP ia manisi o ila tau winga lava I tato fanua fa le nganu ia le ala wa le mawai fo tato TAIMI mal tato motunga afa fa le nganga ia ile ngona Samoa sa fa maliina la fa fonga mai VIVIIGA o le Atua wa lava fa la wa teleino o le awol tala lelei LENEI aso pa I o le alii. Mo le atoi fo I whaaftai tele ia te ila tau e o lo mafuta mai lunga o penga ta whailangi. Mei se fo I o whaamanuianga a wina mai mo le POLOKALAME nei mātau te alo lofa tele atu fo I mo o tau uma. Mei se fo I whaafonga mai fo I mlawa Maota o le malo le ATUNU'U. Ia fai fo I wasala se ngangana I lau whaafonga mai sa mo I LENEI AFIAFI. Ia sala ia I wala I pe o la lea mua ngana. Wha moe lau tau wha le atua, lau tau wha tupu ma le wha tamali I mangalo I fo I se au nanga le fionga I tapau wha sina I ato le foa. Malo unei fo I tangata. I le wha manuia tele le atua, I le whianga I mga luengo, LENEI vaiaso. Ia le ona anga lei pui mai le ulfafo ma le ulfale faiva matiute mai se fo ina whanau ia o onga le tapua inga le malo le ATUNU'U I dai tamama tina matua I lao Maota whaatasi pea le atua ma o tau uma le nganga mawalunga tātou te toi maua se feito inga I le asasa o mua pe apule lofa le atua momoli ati ailo soifua maso mātou wola mo le nei TAIMI wha soifua ia Samoa lo ATUNU'U PELE Ilinga no alitia sa vainaya.
Maria.